la tumeleng sa le tswala ke metsotso e robedi gore ka tswalla go bana mogolo wa rona ba se ba mo le na le ka tumetseng Kota sebaka sego le tsisi go tsamaisetiro tabanele mmogo na re ska ra ipolela ke rona ba motsamaisa tiro ba letsatsi nna leina la Mete Herbert le Kandekgang ke reeletswe ka monna mogolo Lekang o neng e le monna wa mme motsadi wa rona jaanong ke na le re malapela Thabo ka ba thusana mmogo go tsamaisa re na le lona mo tirong le re segeletse le go gongwe ga re se tsamaye sentle le ne re le busitse mo tseleng mogolo ke la bua re ke mofokodi anong le nna ke go ya ba tumelang le bona motsadi santse le botse ba gaetso ba se ba bone motsadi wa rona ba tumeleng nna la tumeleng sa tsana la konyana nna la tumeleng di ka go bana mogolo sa tsana le motsotso Samelang kapon balemo banel le horma. Ika ho bana raro naha le malaye. La tumeleng hela di tu hati di deng hape. Li la tumeleng hela skan na mora ho khagala. Terutwani. Nang la tumeleng ito wana matadi. Nang di ka tumetseng sansa na le metsotso. Ikan na tahata sa barataro. Gaya tswa. Papasan sa bana le keletso ya go bana re ya rona. Ika tumetseng. Tumetse maharona le lona ba ne ke ditsa ba re tshwanetse le re tsele mogolo go tswa mo ntlong le ikatumetseng le nlelele gaufinyana Papa se ba le mo morago nyana ika tumetseng na go santse le teng ya go bana re ya rona ka kwa nna la tumeleng ba le gwane le gorogang nan la ko khay hela santra le mitsotso ikan na mele ba haro na wala kwan ba haro khang kan ka ko maraf ka ko nan la tumeleng bana bana le gore ga melang ka kwa sentse re butse go bona ra rona
Dilo di teng sa na go marago thata la tumeleng itala re sa to tse hape le hare Beros tsagel di pakantse kahalatan na halona na latmele ba kholo le go bana motse wa rona sa tsebe buleti ba le go rona le go gana ka dumela le ka dumela ba tse bane la ta go bana ntateha Batara malahela kana o tsama tsatsi le tola gagala la bohelo le rona ba gaetso na la tumeleng ba simanyana malapela Tiso Mokoni Makakolodi Malapela Hato Bisele Apelo Bisele Dayton Isang King Mokoni at Melanga Kwa Re Haufilo Kutwala Makaitso O sing ting bahaya subalang meeting kerana seller sepeda me habaya maha ikut balat mereka pangkat singkili bisa dan kana ho bana horan ni le mo kalau kana ho buka bata na bana ho retinya mang karetinya mang ikut balik ke meeting kakwano Ini hal apa bang? Bang pakai. Pasal ini ketimicen bertuharat wala kita kena mutu tuhala dari rekat wala kubana kita deha. Lain yang pada orang yang ada sono dapat tahu nama sejuaro. Jika itu ketimicen, apa nak bobo Saya kalau Malaysia di Bahagi kalau ibu nak jangan aku korek. Aban na baba Allah berada. Nanti mele ko fa mo tutun me. Ako banar re waron ha bata wa mele to harjwa. Aba yang hausi agmela ra swala. Agmelang renale mo tutu ha wanan ta deha. Agmelang hati itu wanan tak terser suara. Agmelang banyak orang awal orang itu wanan re, mukuni, terser suara.
se le kopo hela ke kopa hore baruti ha ba le teng ba timele ba tse ditiro tsa bona ba itse ha ba tshwantseng ba le teng hore ta kopane le tiro ba gaetso baruti ha ba kopane tiro e nna monate mo go maso yaanong ke re le kopo hela gore ha o le teng go gongwe o ikatumetse o tseye manno a gago a go tshwanetseng a dumelang malome le file motsotso pele ha tswala go tla go bona motsedi wa rona ba e leng gone le gorogang le ka dumela ke le fagela go tlase ga motsotso ba e leng gone le gorogang ke le go tlase ga motsotso go bona rre a rona pele ha malome a tswala ha le ka tsamaya ka kwana ga teletsaneng ya malome ka ro nna le manthenke ja mona gore wa lene baruti malome a wa tswala jaanong a re ke le bolelele gore a le le tiro nngwe le le batlang go e fetisa malome ke yo wa tswalao malome o ile tiro a gagwe re tswetse ba gaetso go ka bona ntateha le rine ka tlametseng ba leng gone le re te iponatsang tiro tabe e tswalla bagolo ba mbane ke ba biditse ke re ke batho ka go file nna ka re ba bona ba ipakantse gore hala a malome a hetsa ha ba re tsela re ha rona ba gore nnela ha hanteha baghetso Waharti le go celebrate mohaka ha ke sola ya go le bona le bona le monyenyo mo di-facing tsa rona le bomme ba ba dithunya ne re kopa gore le tsane ka go le tise dithunya re tswetsi go bona ntate wa rona tsa ke re jang le baruti ba eme malala a laotswe ba eme tsela gore a tumelang ba re tselang ya rona ya ka ne ke ditite a tumelang re motsa go isa ko hakabeteng Yesu hale sa itse gore baruti ba me ba le sengwe se ba batlang go se Baba, ate go ha re tlhoka le thuso o leng gaufi a dumeleng yaanong moruti o batla go tsaya thapelo pele ke tsaya ke re moruti o batla go tsaya thapelo pele ke tla tsaya sebaka se ke neela moruti marapo ke a kauli ka dina la bana Jesu re tlebere makadina tsa rona re nela ra rona tlotla re montsha ke mo ka re montsha mo tlo re mo isa ha a tshwantse go ra nnete mo ite are o be di a thofu ga isere ya mo beng go le ndeng ya motho ra modimo wa rona ya o kolo godimo ra mothati otlhe bana tshimola go le bokhuto ra re ta hapela ga go mosong o no mo re modimo wa rona jaaka re le tabere tsa rona o tswa ha modimo wa rona wa go mmaha modimo wa ka ra
re tabeng ra modimo wa ka re baakanyetsa lone mosepele ra wa go mo isa ra ko motlaganeng wa gagwe wa bogelo ra modimo ra re kopa tshireletso ya gago le thata le nonofo mo mosong wa gompieno laletsa ya o boitshepo ra modimo wa rona gore ra re atle o re tlamele o re fe nonofo le thata ra mo mosong wa letsatsi Jehova ra itse gore ra modimo wa bontso le teng mme le nako ena ra modimo ra re tšhaba gago ra e phuthaletse hano go ta go ema ra le botsadi jo bo leng hano ra modimo wa ka go ta go le ra modimo wa ka go etelela go isa ra rona ra go mo tshwanetseng Jehova mme ra itse gore ka kgona se ka boleng teng jwa gago ra go itse ra morena modimo wa rona Jesu Kriste ra re nonofole thata re neela go go wena ra modimo wa ka Jehova tsotlhe ra di neela mo diatleng tsa gago ka leina le le matala Jesu Kriste ra ratela amen. mme re tle re ntshitse sone se fela seo batsadi ga re tle a le motsa tshepo ya batsadi se fela ke seo moruti o tswa ka sone a re opeleng ke sa ke ra le meng ka dinao batsadi bane a le ntse le tsogeng tlha o santse go le phakela a le ntse le sepe go mathagathaka gore morena o santse a re babaletse nako ba gaetso a itse gore kopelo e monate
mme go ra re mo nako ya gompieno re tla bo re tsena mo di-caregiverseng batlhokomedi ba ne ba tlhokometse motsaidi wa rona mme ke simolola gela ka motsaidi wa rona re ikitseng Madema o leng ene monnawe Hudson Mokoni re o robetseng gape le ga rona ha ke tla kopa gore a tumele ka kwano a tla re tanyetse gore ba ne ba tlamela jang mogologa. Ne itshidile nae le gompieno ke bua ka bolwetse ke ne ke sa te ke re ke tlilo go oka ke ne ke re ke tlilo go mothola ka gore ne ke kgaogane le ene lebaka le le leele jaanong maswabi ke thotse le ene malatsi a le matlhano mme tota ke mmona gore o ko tlase a bile a sa bua ga nka e ka re nkile ka bua sengwe le ene ke tla bo ke sa bue boammaaruri mme ke ne ke le mo kutlwelobotlhokong ya gore tota se ke tla reng ke boela ko morago ke itse ke se buile ke eng ke tla re o lwala eng o utlwa botlhoko ga kae ke gone mo gone go nkutlwisa botlhoko mme re tlotse nae mo ke tlile go le Mmantaga nnyaa le nna ga ke mo leba ke mmona a le botoka a lebagana le nna e rile ka labobedi a ba thola hela a sa ja le ga e le sepe a le ko tlase ka laboraro ga o re gone ka labobedi ngwetsi ya gagwe a tla a mo lekisa mageu a goduma go se kae a se ka anwa a etsa e rile ka laboraro ka mo leka ka mo nosa di-drinkinyana tsa bana ba gagwe tsa sekwele a nwa di le pedi ka ba ka re tisang mageu a maabane a tlogetse a nwa a kudupetsa ra nna hong gata ngwana ga gagwe a tswa tirong ra mo tsaya ra mo isa ko sepateleng mme ba sepatela ga ba ka ba itse ba mo dira le ga e le sepe ra boa nae mme re ile re buile nae gone ka labone le gone a ba a sa je sepe ka labotlhano gone ga bogole ko godimo mme re ntse re mo leka re mo isa ko bafong re mo thapisa e ne re a re mo tsenya mo bafong le ene o bo bona a itlhapisa e rile ka labotlhano ga re ise re mo ise bafong
re ne ra mo sutha hela ntse a le mo bolaong ka Sateretaga ka bitsa ngwana a gagwe yo monnye ka re nta re mo emeletse ra mo emeletsa ra mo isa ko bateng ka itha ka mo thapisa mme hela ke ntse ke bona gore nkgonne ga mo seemong se se kgathisang ka ba ka ra ngwana a gagwe ka re mmala o mo nkgonne o ga o nkgathise ebile a sa batle go lebagana le nna le mo bosigong ke ne ke mo leka e ne e le motho yo ke reng ga ke mo kgoma hela ya a ba a tsosa sa gatlo gore re lebagane ga gongwe a ba mpha monyenye go supa gore o a mpona jaanong ka letsatsi le la botlhano ga ise a ke a lebagane le ope mo seatlong o ne a itha seatlo ga o mo leba ga o lebela ko tlase ka ra wana ka re molebo o nkgonne a re lebang ka one ga o nkgathise ke a bona hela gore ga a sana le rona mme erile ka Sateretaga ke seno go nna ke mo thapisa ke yo go mmaga setulong ngwetsi ya gagwe a leka gore o monosa mageng a bupa hela a se ka a metsa jaanong ra bo re mo tsaya bone re mo isa sepateleng ga re tsena ko sepateleng bo ba re bolelela gore nnyaa ga se o emang re mo isa ko Marina re tla le batlela koloi mme yone ngaka e ne le go o na motlhaba dimao tse pedi go tsogong ra bo re mo tsaya a isiwa ga ntunyane e ka ga thoko ga a itileng a re tlhokaгаlela teng jaanong ga re ntse re le nae go gotwe re letile koloi e tshwanetse go tla go mo tsaya ke ga yone ngaka a re a re tsweng metsotso e mebedi re eme gante gane le ena a se tla bone gore ga go sana boammaaruri mo go yo re tileng le ena ka nnete ra bo re tswa metsotso e mebedi a ba a boela le rona ga ke go tsena kong ke go ke bona gore nnyaa nkgonne ga a sa thola a le mo botshelong mme go ne ga helela gone gong ga ke a mo oka ga ke a bua le ene se se neng sa mphusa botlhoko la gore ke helela gone gong ba gaetsho ke gone ka ga ke mo okileng ka teng ke ne ke sa tla ke re ke a mooka ke ne ke tla ke re ke tlile go mmona a helela gone gong a morena a re boloke ra leboga motsadi wa rona re lebogile o latelang e tlo go nna Masego a tla go bua ka motsadi wa rona na le ena mo tlhokomelang Masego Tebogo ke doctor-in-law wa Garreha ke ene motho montle o tlang mo tere mo tshegetseng ba gaetsho ke a dumedisa batsadi ka leina le lemata la Kgosi Jesu. Tekodiso ya me ya go nna khutshwane ka gore tota ke simolotse go nna le old man ke tla mmitsa ke re old man ka gore re ne re mmitsa ya re simolotse go nna le ene ka November go ithelela gone ga tata tlhokagala ka di 22 mme hela yaka re ngwane naka old man ne le old man hela e le bogodi tota ntse a sa palelwe ntse a itirela sengwe le sengwe hela ya no ile ka
Mantaga la bobedi last week. Ke tsaya ke re le ta gakologelwa gore weather ne ntse yang. So be re tsaya hela gore go ra gore gongwe o babalelwa ke serame ka gore na spenda nako e ntsi a robetsa. Mme hela mo nakong yone e ko morago before last week o mene o na le lebaka gore a bua mme gape e se gore wa bua. Nako e ntsi no ta bona smile sa gagwe hela kana ha o begile o kgona gore re mo dumedisa a o thotse sente old man a ba re ke thotse sente ka one monyenyo ka lerato le le kalo. I think mo go nneng ga Milene le hana setse a dingwaga di itsametse mme ke lemogile gore e ne le motho yo sa rateng go direlwa gore le ha o gongwe a nantse gatse go pala go ema ga batle gore a emeletswe kore wa go mo emeletsa le lolenyana ka lebaka kore na nna le ka gono go supa gore o itekanetse. I think botshelo ba gagwe re a bo ipelela re bone bonte ba modimo mo botshelong ba gagwe dingwaga tsa a nnileng le rona ka tsone nna ke nnile le ene 17 years ke dingwaga tse ke re di aroganyeng ka ditsela tse dintsi. Se sengwe gape se ke se lemogileng ka ene ke gore ke motho o na a rata bonte o na a rata go ipela e ne re ha ka matsalo a gagwe re kgobokanye re ja cake gore bo bona boitumelo bo bontsi mo segathogong sa gagwe ge bo go ntha gore ke motho yo o na le lerato ke motho o na a eletsa ga go nnang go le boitumelo teng. Re leboga modimo ka sebaka sa re segileng gore be re kgonne go arogana lerato leo le ene go ithella re ngwana hema la bohelo ka di 22 go Sepatela a moaba ga re o robale ka kagiso. Thank you. La leboga Masego ka tekodiso yeo jaanong re tsena mo memories of our beloved father ba ba latelang ba tla re fa tekodiso yeo ke di-family representative dipuo metse mebedi a dumela ka kwa ke kopa gore re tshware nako ba ga rona re re tla a kagiso ya modimo e ne ba bua ka mane ke malo I'm very sorry to you this malo ba ne le motho o ratang batho e ne le motho a dinyago ene ka bo ene e ne le motho o re godileng ga tlase ga gagwe ra go lela ko extension 4 nna re le ke tsena mo lenyalong la me ke ne ke le ga tlase ga gagwe e ne le ene ntate ka gore mme ene nna ko gae batho ba nna ba tshotse ba le bararo e le the 3 little birds tsa ganku gona gompieno yana go tsamaile kgaitsadi e pele ene kwa bobedi go setse malome ya motho ane e le motho o ratang dingwao gongwe le gongwe ko na tsena teng o na a na le dina la le bitswang ka sa se dirang ke gakologela gona gompieno yana ko lapeng go ntse ga teng ge mama o re o re dumedisetsa rangolo go o mo reye gore re santse re gakologela maina a gagwe go na le ngwana ke yo na kwala form 5 class o na re hey o ntumedisetse ke tsholla di-oil ke la ra tsena kwa
ko lapeng a ba ithela ngwananyana yo a santse a le monyenyana le 1 year jaanong go raya gore na ba tlogetse 2 liters ya marura e tetse ha tsena malome a ba ithela go raya gore ba mo ntlong ga ba mmone a ba re hela ka kwana le tsele kwa ntle ga ba tsala kwa ntle a ba re yo ke tshola di-oil jaanong go raya gore leina le la mo kokomela e nna ke tsholla di-oil ha tsena o bidiwa hela jalo ke ntse nae nna ke nna ko ordinality ke santse ke ruta ko naledi mo sekoleng sa Therisano jaanong e ne e le malome e le ntate ke ta kwano ke kgona go spenda weekend ha le bone ke boela ko ke nnang teng hela jalo le ko extension 4 le ke nna nae mme ne le motho wa dinyago hela jalo nako nngwe ke ha re tseela story sa gore mma lona na sa itse go thipela pitsa jaanong ke ne ke mmitsa mosadi wa kgwadira a re nonyane ya go teng kgwadira e boaka jaanong e dira wa bona jaanong pitsa ga mmalo e ne e tshwana le ka ga thoko ka ke re wena malome no o dira yana nna ne ke e baya lengole nna ne ke e baya lengole mma lona ke ene napano ka mme a gora gore o ka ba gaisiwa ke kgaitsadi ba ba yo bao ba goletse ko nna ke goletse ko kana ga gongwe nna ebile ne ke ratiwa ka gore ne e le nna ngwanyana ke le nosi ke be ke re he ya ba re gore ne e le motho yo reng ha tsena e be le tshega a sa batle gore ha tsenang teng go go nna bohutsana jaanong gone gompieno yana ga ke tshola keledi yana ke a mo gopola ebile ke a ipotsa gore ke o sala jaanong re tshegisiwa ke mang ka gore kwa ke tshola di-oil ene o ntsa re o rangolo ba tsamaile ngwana kana gomme gone gompieno yana nka be yo mongwe le ene a nna le leina e se nna fela ke le nosi ao mama o raya gore ke nna ke kana o ka nna leina o le nosi o tsholotse di-oil yake o tsholotse 2 liters yotlhe ngwanaka jaanong gone gompieno yana o na le leina jaanong ka go rialo tota ga malome a robale ka kagiso a robale ka kgotso wa itse gore keng may the angels of the Lord cover him a ba nne bana nae ka nako tsotlhe ke a leboga a modimo a re gomotsa ra leboga motsadi a tabitsa malome nna ke ngwanake ka gore ke reeletswe ka re rragwe re mo gomotse dikgang ke kopa gore a tumele ka kwano o tle ke ta kopa re di bui tsotlhe di bue le ha puya mo gore ba dinepe ba tla ba kgone go boleka pa sentle sanibonani nonke sanibonani nangapha ke re leka nna ke bidiwa mogomotsi dikgang ke tswa ke le South Africa so ba itse ba re ba ntshetse program ka re ke tlo bua seso di o tla toloka a ne ke bona yeah, what I know, we don't celebrate them. But they were repeating that thing. Okay, Nagim Mr. Kazi. Ukazing Mazi is Katisiti. Nagim Mr. Kazi, it's a Naguinzi to eat. Yeah, Kulisi then. Yakuru Femnan from Soweto. O kgodisitse santse ke le monyenyane re le ka go Soweto. Yes, yeah. So ngakhula ngaze ngashada ngabona abantwana abayi-5 ka gola ka ba ka nyala ka nna le bana ba le batlhano so ka ke nna Soweto yena but okungichaza ngaye are se mo khatla ka re na ke re la ke bua le yena ke re wena ko isa bo bonong a re nya
nna ke bare ya dipolaseng ke clever ke ra gore today ke tlo beya clever and ke motho o shortly a ke rate o haholo se ke tla ratang go setšo fela ke tlo re good night we shall meet in the morning and bible ya ka ke e bala e re ba lehlohonolo ba shwela moreni because mmuso wa mahodimo wa bona haisale o mpitlela ke makesi hey mosam Malome ka non tlogetse na re le ke tlogorano ano go heletse ya bua Setswana ano ga ke itse wala ba batla ke rano le ka Sezulu uthi ube azo ubeka uclever umalume besithi yena ahlala emaplazini emakhaya yena uclever wasema-town uhlala e-town so umalume besitsho njalo ngomkhulu yala boga ke tsaya ke lekile ga ke sentse ba tla nthusa mme esa sene nako o latelang ke ga go lekane letsate enna ke la bogala thuso eo a dumela kwano o tle gore he dumelang puto ga modimo nna o leng gano ke nna ga go lekane letsatle rre Mokone tota e ne e le motsadi wa ka e le rre e le magatsa kgaitsadi yake maagwe Tebogo ne e le kgaitsadi yake tota ga mme le rre mme re nnile le rre Mokone o le bakeng le le ntsi lone la botshelo bo ba gago ga re sala re kopane le ene ga re ise re go re bone sepese sa gatlhang mo go ene ga nka te ka mmitsa ke re ke mogolaka ka gore na re motona thata mo go nna ne ke se thomaganyane ya mosadi wa gago ko letsalo la rona ko lapeng nna ne ke le wa bosele mo mosading wa gago mme ne re nna le ene e le motho yo lerato mme a nteba ke le monna o ebile ke le mogoela kwa gagwe mo ga rona bo mogole ba ne ba re tlogela ka bontsi go be go sala nna le kgaitsadi yake o ke tswang go mo hita ka weekend a re le ko Marobela ka weekend ne re hita kgaitsadi yake mme ha re santse re le gone go re tswa mo Phitong ke botsa Tebogo o tswa yang monna mogolo o iputile yang ga o mmolelela ka lesola ga Mmamotswane kgaitsadi yake o ne re mo hita ne re mitsa re re Mmamotswane. They were so close, they were very friendly, they were friends together. Ba dirisana thata mmogo na kgaitsadi ka mmitsa la re mogolle o kae mogolle ne ba rekisa inotse tsa golden mmogo tseanong that type relationship ne tswa thata mo go ene gone go ba utlwana thata ba diukwanna ne ba etelana a kgona go a gone kwa a mo etela mme le nna ne le motho ne ke le gaufi thata le ene le ke santse ke le mo ke bereka santse ke le mo tirong ke berekela go Bokasane
na kgona go a go nthaela go etsa go dikiana le nna nya o tshelo go le monate hela go dirwa go dirwe dikgang mme re Mokone ka nna ne ke tetse go mitsela ke re Mokone o nkgodisitse bana tota ke motho o na le lerato mo baneng ha ba na leno ba na le tsala tota ne ba bona ba phutulogile go na le susumetso ya gore ba bue ba dire metae mmogo ba na le ena ka o ka reng ke monkane a bone go supa botsadi jo bone go ntse yalo mo go bone mme ke re betso re thata mo lapeng lo lele gone ha re iketse kgaitsadi ya gone ha mmago tebo go gone mme ne ba re solaela thata go ha le go jwana mathata go dirwa borai re Mokone ne le motho o ratang go tsoga yaanong ne go se ka go tlhokagala nama ana ditsala tse dingwe ke ba itse gore kana ra ka ga re Mokone nama ra re itse go toka ga go besiwa ka ko morago ka yaanong ne le motso o no re o rata re itse gore ga re tile kwanonyana stokanyana ka dira stoka ne re mo itse a ntse jalo e le motho na le tirisano le rona a se ka tlhokagala gore a re na le ditiro a bantse le a na le rona mme ke maswabi gore ba na tsamaile le ga gone ne ntse re bona gore bogodi bo iteleketse mo go ene mme kana mo e ne le go rata ga Modimo gore mo gompiekong a ba setseng Modimo a mmeditse ke re batho ga ke na ape a mantsi a nka buang ka re Mokone fela nkare a moa wa gagwe go robale ka kagiso amen Modimo re boka wena ke tshaba go emisa pina e monate yaanong ke a ngwana ke mo fa motsotso gore a itigele ke emise jalo malome moemedi Gapana re tshwarela go le go nnyane mofame ka leboga motsamaisa tiro nna ke le dumedisa ka se ga rona ke ntse utlwa ba bua Sezulu leng ke re thobela bakgekolo le bakgalabje le re thobela le re nda ya le tanna ba bira tota
ya ba gaetso ma ke re nna tota ka gore la bona gore ntsala ke yona le 100 years rona re banyenyane mo go ene thata me ha o le monnye se o ka se dirang gore o dire mo go teng Thanksgiving gore re tise molaetsalo wa tebogo ya ka biditse ngwana go a re tebogo re na re itsile Harrison Mokoni ke ngwana ga Rakgadi Rakgadi ne le ene wa ntlha mo go borra rona ne le batho ba tona thata rona mma rona na a nyetswe ke ntate mme dingwaga tsa go di le ko tlase thata tsa botate kana rona ka se dira ra botate ya nna le monnye mo go botate thata bomma mme hela re Mokoni ke ne le the first grandson ha re bua ka bua saying of our grandparents re Mokoni na ke godisitswe ke goletse kwano ke godiswa ke nkonne ra ke dikilo dikgang le mmema dikgang ba teng ha re dikgang ke ne le malome ne le mona a ina thogong ya ga ntsala ke re Mokoni a eme jalo ke le tshwanelo a go ile malome ka gore tate ke kgaitsadi Manaritsile le mmago Mokoni yani ke bua jana ke re ke le be mo seemong sa gore ha ke gola ke ne ke nna le Mokoni mo ga borone gone ne ke nna ke wana re Mokoni le motsadi wa rona a dirisana thata le Mokoni ene re dikgang e le motsadi wa gagwe thata mme ke re ke leboga gore ba gaetso mo tsatsing ja gompieno ga gona di-family tse di lucky go nna le motho yo ba tsholang le ene a nna 100 years old. I'm doubting for this 0106 side of things. I make one maru because the records that were all in this year, no way to go to Gamabella months. So I get I have not the one, but it's convenient because I get for a Harvata birthday, at least a pina or birthday of Kai re Mokoni naritile nari itsile ele rona re ba bira re ba bina nari akere gora la sola batsadi ba re e gorogile nari ele yone nari ya ntha ele ngwana ntha grandchild ke sone se le bona go ke nari itsile ke ta mo simolola go godimo ke ke a go tase nala ha ke nna ke ntse ke mmona ke tlo go mothola ke le ke dira Thanksgiving ne ke le mo gore ntsala ke wa tlhokomela na ga ntse ke etela batsadi ba batona ke nna ke checka gore ba tlhokomela sentle a mme wa bona go ka ithelana le menkonyana ke me ntsala ke na tlhokomelesega thata mo lapeng le bana ba gagwe bana ba mo tlhokomela ala 100 years again ya ka lutwa ngwetsi ya gago a re na ngwetsi sa moreng gore o tlhokometse go ithella tsatsi la go la bohelo ke re ke tse sebaka tse to thank them for taking care of our father thata ne ke leboge tebogo Thandi Sam everybody who took part in taking care of our cousin our father ka manon toto na le skono no ka school melody is close to 100 make ke lebogele seo sa bobedi se ne ke batla go se leboga ke gore ke simolole ka lopela ga Rakgadi Manaritsile gore rona ba re nyadisitse thata ko lopeng la rona le nna le mponana o nyadisitse a kere ka go nyadisa hela neta ha ke nyala ko Kgalagadi
ga re tsena kwa re gorogile bosigo ka re nako ya tenne ke tsoko mate re hetela ko ga re tsena kwa re tsene ka bo 10 bosigo ga ba tsena ko ba re mme phakela re tshwanetse re ka bo 4 mongwe a ba tsogile a goditse mollo a ntse ga kgoteng re mo ithele ho akere mme ga ise kwa ngange ntsalake yaanong mathata a rena kore ga teng ka bo re pile ka nako re bo re rwalela dikgong ne ke rana le nnane nna ke re simolola re bata bo modala mo motse re negotiate gona a kgole re batise gore ka bona dikgong a kae re tsamaya le ene na re tona bata dikgong mo diyi nya mme rile ka 4 phakela a ba se kotang ngwana ba rakgadi konte ha ba tsoga ba mo ithela ntse sente na re tshwana seo ne le so sena sa ntumedisa thata gore ke na le botsadi jo re na bo kgona go nkemela ha ke mme a dira tiro ya gagwe yalo ka manontlhotlho ka lerato le le ko godimo mme ne ke re tsatsi eno ke tsa sebaka se ke mo leboge nkonno tata a bua le tse di utile ngwana ga nkonno ga re dikgang a bua gore o polaile role gore mma go a nyala go ne le ka ke tsoro a nna le ena a rotloetsang cousin ya gore mosadi ke ene o kana jang mme le dikgang tse dintle thata a re nyadisa ga itsadie mmaagwe Sebuisantha le ene o re nyadisitse ka mašeta tshela mangwala le bothoko mme a re nyadisa a kere le ene ke ba leboga ke leboga ba ga rakgadi a kere maloba jaana ikitse yona a bua le kodisa monnawe ke reletse ngwana ke ka maagwe mme gore a ne re dirisa leina la ga ka ko mme a tsalwang teng mme re na re lebaga dikgang mme ikitseng madema na eteletse lekoko ga go kopa leina ko bomma ba tswang teng gore ko ga dikgang re le dirise ka thomamo re phuthulogile ke re I want to thank you ntsalaka ke so se ke se ratileng thata ke bona batsadi ba me ba ile go bo malome ba ile go kopa leina gore le dirise ko go dikgang ko go ntate bo ntala ke bo Thandi ke bona re utlwana le bone thata ba ibitsa bo ntala rona mme re na re batla go bolela re maiso le bo rraetso re bo malome a lona lauto mo ga go ipromota mo tota se gone go hela ba gaetso ba itse gore bo malome a bona ba se ka re bitsa bo kgaji ba ipromota re se re ba promote mme ke heta ka tsone tsa tebogo tsa mo lapeng ke re le ngwetsi ya ga Ntsalake o na ntse a bua gore o na monosa mageu a bogelo ke re ko go leboge ngwetsi ya rona ente ngwetsi ya botse ra itumela mme ka bokhutshwanyane ke a lolene nako ke re ke le ka kopana le Re Michael Dingake yo o re tlogetseng le ene ka re ko bono ne ke direla bangwe ba ga gone sengwe a bua ka ba tshilileng ka teng le bo Re Mokoni kuto ba bua ka bo di-pistol gore na kgona go reka pistol mapantso la South Africa o batla ba e tsaya mo go ene hei kono dikgang tse tse di ko teng teng mme a bua ka ene e le gore ne le monna o bothale o totegang thata hardset a bua gore na itse bolo thata le gore na ba beta mo dipitsing ka ne gore dilo tse ke sa kgone go di tshwara sentle gore di ntse jang mme la bogelo ke re ha le ka lebelela go na le sethunya se sengwe ka hale ate se tswa ko go Nora dikgang monna go kene na bua Sezulu gone ha ke re ke mo leboge na ba ratana le dile thata na banna ba ta go mothola ha ba tswa ko South Africa le monna ga go le bana ke re I want to on our behalf ke re ra ba leboga thata a ke se ko bone na re tsile a tsheleditse lentswe
a pusha fosa sengwe. The first time ke mona a dire yalo, o ne re ile lesong la ga ngwana a mogomotse wa South Africa. Yaanong ma South Africa la ka le ba itse ma Johannesburg. Ka gore go ga kwa go 2 o'clock motshegare ka ne Friday. Ora re bone ka ditulaganyo tsa kwa o kgona gore serepa se go tswa ko moshareng. Hela maphakela yana. Sa bo stamolapeng sa bo se bonwa ke tebe tswelela. Ha re tsana kwa yaanong o botsa mogomotse gore go mo ngwana o kae le Nora gore ngwana o kae ba re ko moshareng a re la re nna ne la ntha ke bona go dibegile ba go mo se itse re kana sie kana re ano go negotiate go no gore re nya kana mertile leiti gone nka gore tile ba gakolola nako ile teng bona itakela ngwe hedile nya go ntsalo ke lo re anong compromise gore re tshwanetse re la le re bone ngwana yo ya no moshara wa tswala go Joburg mon ata ga siani wala nkuta ko dikolo tse lo re setse mora go bona re banna ba ba matha ro tsena ko moshare o le khakala ro tsena ko moshare re bona ngwana sente be le gone gore nyame a dumela gore ngwana o ta tiswa mo lapeng mo mosong o latela ne la ntha ke bona me ka lebogela gore bo bana ba bora ngwane na ba re etsa gore ra rona wa bua a ba ra ke re le ba tswana ke re ba re a re yes ya no what is happening again me le bona ba mohato te go godimo because o ba godisitse go letse go gara ngwane a nna le bona ba godisa ka mo go mtsina bua yana me ka bokhusanyana ba ga itshone ke re ke tisa ma go kwate go hela ntala rona ne re ha re ntse re bua le ene ne re rata go ngangela a go ke rata go to gore ene dikelo tsa go ke ka gore ba ta go hithelwa ka ya reng a ba re ne o bata gore ko go mma go bana ba gagwe ba le tsenteng o bata go hithelwa ko ya ka le bona go le ka ipotsa re ke nga tso go bona hithelwa mo ga borone ne le ke le tswa gagwe e tona ne ke nna ka gore re mo tshamekisa re mo rara mona hela o robetse ke re ke ntsala rona re nna mona hela o robetse nna la go rwala o ta nganga yang ka gore ta bore ta bo ile rona re tsere taolo a re ke batla go hithelwa ko mo batsadi ba bongwana ke ba robetseng teng nngwe na rata go nganga le yone ke ne ke tsa gore nkonne na itumetse tsatsi eno ka gore ne le na motswalang kesi na morare monna ke malomao ke nna ke tabong ke phuthulla leina mme tsatsi eno re mo tshwere motlhakae nkonne wa go le boholola leina tsatsi eno re mo hentsa ke re a la ka re tukutoko re na le ene ke tsa le bona na bula kesi maphakela ne ke nna ne ke itse re game ya tsentsang re winna match ya no a ke ka ngwa ga 100 malome a go taba khantela mo pola le dano go re game e hela gore go winna mang ga go sa tshelo go ngakiwa ke re ya no gona le o mongwe mothaka ka ha re ta sala re mo sotha ele monna wa ntsala ele ntsala ke a ke le ba ga itsene ke re ha le utari buana ne re la gore re itumelele 100 years na ka mo re ge sepe gore o tsamaile ka gore it was 100 years of service to us and offer from God. Ka we go go batsadi gona le motsamaisa tiro no go tule go kutlwa bakang dikgang gore a to go bala molaetsa ga nkukwa gwe skare ka reng motogolo baki thank you. Thank you. Khosom Putego. E bidwa bakang dikgang go bala molaetsa wa ga nkuku molaetsa go tswa go mamalume a go re Mokoni e leng mme mojaji ga bana dikgang molaetsa o balega yang dumelang ba gaetso ke bua ka mogaka mo loratong le ke sa itseng gore ke ka le lekanya le eng
motogolo wa me o ne a mpha lorato a ntota mme ke se gaufi le ene ka dingwaga. Ke ne ke sologetse gore o tla boloka nna mme ka go ratile Modimo gore ke mmoloki. Mme lorato leo le tlogetseng le ngwana wa gago Thandi yo nkitseng a ka seke a te bobonong a tlhoka go mpona a nthekele khoubu. Ke bua ke mo leboga gape le ene le rangwanagwe e leng ikitseng le mosadi wa gagwe go bobane e kete ba sebelwa ke Modimo gore ikitseng a tekwano go tla go thola mogolo kante o tela go laelana le mogolo a be a mophutha. Seo ke a se lebogela batogolo. E ne ile ene monna mogolo yo ke setseng le ene mo go ra dikgang. Robala ka kagiso ke le Mmamalomako. Ke a leboga botsadi. Ke leboga bana le bitsa representative ya di neighbora ke neilwe a tsamela ka kwano maratu la sentse a tsamela ka kwano ke fete ka sengwe hela ke re ka gore le nna ke monna mogolo kana ha ne ile ka monna mogolo nna monna mogolo ne ke tsamaya le monna mogolo tha re kgweetsa mmogo re a mo dintshong ra manyalong ra go Afrika Borwa ile ene o tlhokometseng ka gore a na le badila kwa Afrika Borwa mme o ntse kwa Afrika Borwa sebaka go di maene mme ga a na le badi pepe go bontsha gore ditlhobolo tse le ba di tsaya ene na dirisa face e bogadi gore ke le ka utlwa malome a bua re Johane a re ne tare ha ba le kwa Afrika Borwa ne le ene o ba tlhokometseng botlhe ha o nna le bothata hela basimane ba go tsela founu ka kwa o tla go bolela rena re tsile o tla ba emella nna sa nka rumula o tla ba emella hela ne ba mmitsa mokukubatsi ba re basimane ba ne ba tsama ba ntse jana a ba kgoma hela go morago be ba itse gore o go dikgang ga tlhokomela ya no na go ngwe ke tsama le ene le mmangwane ntsalae nna tiro ya me go teng ke reke chicken leg le hela ne ra tua thata ya no ke makotso gore a ke ya mahaphalape ke a emela ka ke a go ba rekela di chicken leng mona mo go lena o tswa jang ha tswa ka kwa o tla rekile metsi a reketswe ntsalae nna marata thata ke Margaret o teng ha o reketswe metsi hela ene go te nna tiro ya me ka reka tsotsotlhitse mme metsi a re kwa ke ene ke a botsa malome ya no o ira di ha re motho mo se diwa ya no ke re ke a itse go latlhegetse go feta ya ka re ka latlhegelwa ne ke tsama le bone botlhe ne ke di utlwa tsotlhe ke nna ke bolelela gore bolelela mangwana ga tle go nna wa itse madinao tsamaile a tle go nna ga bakanye lapane jaanong ke re mangwane ke na le wena tlhe ke a itse gore tsala ga go ntsalao monna ga go ile ba gaetso ne ntse re emetse representative ya di neighbora ga ke tsora o teng ha kana ha bonale ha sa bonale re tsweledise naneo mme ke tla kopa go neela re Thabo a tsweledise ha a nthuse ka gore re tiro mmogo o mohau wa Modimo ki kwetsa ye kaka o mohau wa Modimo ki kwetsa ye kaka he kapa o phimolomu o kaupu olela ikaba o phimolomu o kaupu lela e tshware jalo ke dumela gore monga leina le o teng ene moagisanye ke mo neilwe moradu ga le teng o ka gatela kwa gong ga
ga utlwa gore ke ena tshwantseng gore a baya megano mme ke moneilwe rre ke moneilwe o ka gatela kwano mme ga e le gore o bogakala lenaneo le ka tsamaela ko pele re tla bo re le baemedi ba mokgatlho ka ene o ba neng ba rekisa di-products kana mona mogolo o na le maina a le mantsi lengwe la maina a gagwe ne ba mmitsa di-products jaanong ke tla bitsa mme rre Masimompitso le tla intshwarela raitso Ho tsebela rena ke rata itshetsa sefela re eme ka dipako re emetse morena moteng a re bitsa ha re biletsa re eme ka dipako rona Dayana Arivile Kotwa mulibela re Ide rata hore ho we na kongwe harele ha mukoni rope ka ro motona ra mo gole ke simolotse mo itse ka ke hata ka 94 dira go nka o thusa Miller ale motona mo gonna a nthata a mpitsa mo kobeng ke tswa ko mo kobeng go kholenya tsopo dina la me ka thago ke bidiwa Masimong Pitso mena na sa mpitsi ya na mpitsa mo kobeng mme ke berekela la re mo kone na ra thola batho betso nna yo o nka lebitse ke lo hore ne ke dirile molato ile ya re sibolla go tsena mo le khotela bo nka o tsisa bere mama mo kana le motona ile ne mo sekisi wa dikgaga mme ha wa thola a kore a utile bothoko go rota go tshega a ba go takisa a ba go hamala tse ba bidi yare o no ile kae ha o ka mmolela re no dula go rena re ja mari tse mabidi mme phakela o tisa koloi ha re berekela nteng o tlo etsa maitsi ba ka 5 a re ke tabo ke tlhokopetse jaanong mokoni ne re ha o ile soro wa tshega ke berekela le mona mogolo ne re tlisa dikoloi tse di kgologolo nna le mme na ta re nthuta temeng go tsobe no go tsoba di mini ke renda ya bi ke sa itsora a re ke ka 7 nda ya nna ka re ke motswapo hale ke nna ile re ke tsamogele mme na re mo ngwahenyana ntse di hamora go nyana ka to mothola an thare mona ke na di ngwadi le 98 ke gagabela 100 ne re le montum o itse gore ke a se ko ga bona ke dire ke khabile ke khabetse gore mokone na ntlhokomela ke motho hetse mo tshedwela di mena hetse ntse ya mo a tlogela bonka ke ya go dikhombi ne re ha ya kerekeng o ya go dikhombi mo ntare mana o e kerekeng ke se so bona ke rata mokone ke re batho ba modimo tota nna go ya ka nna modimela gore gongwe ka o ntsha go haditse 100 ke ta ga gabela mme malatsi a re tshele ke gore ke la bo ha gore ba maruri bana ba mokoni ke ba leboge ke leboge batho ba ke ne ka taga o a mosana go ra itse maina bone anta go mo robetse ta ke motho ka ntse mokoni wa ruta ba bantara o mokoni ye bere nna bere bua re boyano ke tisto ha ke la rato la mona mogolo ke metse bo nka o tsisa ba ne re dira le ene ke sene seng ke reng batho betso tota nna go ya ka nna ha ne re lokotse bonka bore pere mo kono o thoka re go pelo tota ha thwe ke dikgang o mogolo hiratu Amen. Botsadi ne ke a sore ke gana moopelo
moopelo ke so se ke dumelanang le sone ebile ke dumela gore mongwe le mongwe o dumela gore moopelo ka bo one ka isi o na le kgomotso ya one mme ka ntateng ya nako botsadi le ka ntateng ya gore ra go robatsa motsadi ga a tshwana gore a ye go robatsa tsatsi le se le palame ka tsela e ntseng jalo ga yo latelang a itse ga ile go le tshwere programo ke tla bo ke biditse makaka a ke tsora ke le bitsa sentle mme makaka a ikatumetse ka kwano le ene a tle a ntshe lentswe la gagwe ke mme wa di-products Bokamodi moakanya modi more enze ketso tsao na di penya di kanyali fati hayo matata hayo matata hayo matata hayo udipo alite ikololambe donyukana do ikololambe donyukana no babe esanta ngiyongenana lo ekhaya ukhololane lonyukana lo ukhololane lonyukana babe esanta ngiyongenana lo ekhaya modi ya modimo mo mosong montle re tlo go bua ka mogaka goha re tlo go bua ka mogaka mmina thoko re ikgololame do nyukana lo o bua ka mogaka gore o tsamaya ikgololam go tewa tumelo ya gago gore o tshwara ka lebogo ga o e latlhe gope wa go tsana ka yone ko le godimong ke tlo go bua ka Rre Mokone yo ke tshidileng le ene yo nkileng ka mo joinisa di-product ka nako nngwe di-product tsene re di bolela ke mme Mmalesopa nketetse ko lapeng la me a nthare ke di aga mmele Rre Mokone a joina a ba nthare he di-product tse ke di aga mmele tota kana nne ke di itsile mme wa ka isa a tsamaye nka bo ke di monetse nka ba skila tlogana le gatshelele ka kwano ka bonako a di dirisa jalo Rre Mokone ke gopola nako nngwe re tsamaile re ile leetong re ile ko Durban ne di tsamaisa ke di-product tsa GNLD ke di aga mmele wa di nwa le ga o sa lwale hela ke aga mmele wa gago Rre Mokone na se ka kgaogana le bile na nkgaisa ka go reka di-product ke tlela di fodisitse ha ke tswa pelo ke moraka he Rre Mokone wa itlhokomela tlhono di prokare ke itlhokomela o Durban ha re ile ko Durban ne re robetse ko hoteleng Rre Mokone ne se monna mogolo wa setete ke ana na re tsoga go ipakanya kana ra meeting ko Durban ne re hirile base ya ga Sabela ha re sunana re se meeting re be re etala ko loatleng Rre Mokone a mpontsha metlholo ko loatleng Rre Mokone ke na le dinepe tsa go bile ne ke di batla ke tlo go di bontsha bana ba gago ka gore sale ke di ba ko lapeng ba re ga ba di bone mme ke tlo go di batla
re Mokone ha re thuma rona mo seretseng kwa kwale makgwakwa o kwale makgwakwa le khubu ha le tla re Mokone o tlolela go godimo gore dinepetse e ka reng ka bo di le teng ka bo di le teng le bona senatla re Mokone tane le senatla e ne se tshwakga o swahelantse yalo o mmona le ha no le go mothola no bona gore motho o ntse yang le khubu ya ha le tla o na le makgwakwa ke be ke mona re Mokone na kana ra tshaba na re thuma hela ha se retseng le senepe sa gawe sa wa bona a le kwa ana le makgo ha le khubu ya le tla o tolela go godimo o nthara nna ke itse metsi mma ke itse metsi ke thuma ke tshabela ile sepe ra tsamaya jalo ka ene ke ne dira ya go tsabong kwa se tsabong wa barae hai tsabong go khala tsabong go khala hai o na di itse gape di product na bolella motho a tshwara di meeting a re ke TNN ke full motion ha o na full motion ka kwa bolwa ke mangole hele ka nne le bona re Mokone a sa kana re Mokone ba geso ke le bolelle ona a sa lwala a iswa lwale ke tlile a robetse hela a robetse na le o no bona gore ke bogudi hela ya mongwe le mongwe a le active ona le product engwe na e rata thata ya pelo e thusa le high blood ga to omega 3 o tla e bua be le melela a bua ka ona re omega 3 a e boka e di ga mmele he mono re Mokone ba gaetso e ne le senatla nna ke nne ibara ya ga re Mokone ke nna ka hatla se ka hale mme na thola tla go nna re tsa dikgang gape re Mokone ke so ke mmona a shakgetse hela a shakgetse ke motho o na a le bonolo difuna ngene Zulu ya tsela uthangene Zulu ikholola ke limsezulu a le bambe ngehlanza re Mokone ba ge tshwara ka bua ka ene ena se a se kono gape go debele nang ka pare tshutwe ngwe ya metlholo re Mokone ona ithata a le se kono a para bontle ha tsamaya o bona gore ga go tsamaya mo ditsi le motho o motona ka le ba ka di product tsa GNLD ene o tlhokagala yana a ntsa di nwa hela ya ka nna ke a ke na karata spatela ke ka tsone di product ha ke batsadi ha ke na karata spatela ba ba ga khamale ba a le kana ka re ke di product tsa GNLD ya di reka hela le gompieno in Thailand 2000 ke ithekela ke a ga mmele wa di product a go twa kwa swa ha o di dirisa gore wa itekanela mo mmeleng ha o netse go nna gore ishi wa itekanela hela mo mmeleng that's why ne le bona re Mokone a ntsa itekanetse mo mmeleng ke ka lebaka re di product ba ga eso ha re ka bua ka re Mokone letsatsi le ka tswa kwa la ya kwa ka gore e ne le motho kana ba ga eso ha motho a go buiwa ka ene a buiwa ka bontle mme go sa nna jalo tla ba utlwa ka tonto o ntse ya motho o ntse yana e se gona la utlwa batho ba duma nna ke tsamaile dintso tse dingwe ba duma tsa gore motho re bua hela re ntlagatsa hela mme batho ba motse gore mme ga go nna jalo re Mokone ba gaetso o tshidile 100 years nkile ka ipotsa le nna ka ipa mo sekaleng ka rato ka ke tla goroga mme ke tla goroga ha so se buang sa diraga ya go fa ke modisa ona ke tla ke tlhoka sepe ke a leboga batsadi ra leboga mme Makaka ka tekodiso eo kana ka kitsiso eo ya di products botsadi
le ga re le mo teng ga tante jana ga re ka ntshetsa matlhoko ntle pula e tla mme ne ke batla gore ga ile gore o ntse o tshwere lenaneo mme o itse gore o tsena ga kae re le keng go potlaka gompieko ke tla bo ke biditse bana ba bana ba e leng baemedi ba bone mme ba tlogela ka go tlhomagana jalo ga nka e ka tsaya ka nna ka bitsa kana ka tsaya ka nna ka bitsa ka gore letshogo la me le mo puleng gore e tla mme jaanong ke tla bo ke biditse Rabasimane Malapela e leng The Dawn mme o tla ba setswe morago ke Mpopidisele ga ba tswa go tla bo go tsena baemedi ba bana ba ga Monnamogolo e leng Thandi Masedi a salwa morago ke Tebogodisele mme ke sone se ke reng a re potlakeng pula e tla Ribayeti oli fatilena ribayeti oli fatilena enale gae kwali godi ke a le dumedisa Phuthegwe hano ka leina le matlala ga Jesu. Ke le dumedisa ke lemoga batho botlhe ba ba gorogileng ha ke tla ba lemoga hela mo setshwanong sa ga Jehova. Amen. O ke emeng ha ke nna Rabasimane mme leina le ke le neetswe go ise go te bonna ke ya go nna basimane botlhe ke tla nna Rabasimane botlhe ba mo lehatsheng. Ke eme ha ke le ngwana wa ntlha wa ga ngwana ga Monnamogolo di-products ke ntatemogolo o mpheta ka ke hafo ya dingwaga tsa ditshedileng ke santsane ke le mo hafong ya dingwaga tsa ditshedileng yaanong tse ke ka di buang ke tse a nkgodisitseng ka tsone le tse ke di utlwileng ka ga gagwe ga ke santsane ke tshela ka ke tshedile nae. Yaanong di-products na re itsile leina le le Mashetla ga go te na re itsile go toa maina a Mashetla ga se leina la matshamekwane ka re bile re ba kgomong kana re ba dio ha ke gola nang kgalemela thata ke godisitswe ka ha thupeng e nngwe ga kgamatsang ha le bona ke ne ka kgona go nna le tlhaloganyo e Mashetla le nna ne re ha o sa tle ka nako mo lapeng o boa go ikgetlela thupa go te kgwatha no kgwathisiwa o ikgetlela thupa e le wena wa go kgetlang thupa teng. O re godisitse e le motsumi nna e le motsumi o motona ga gona motsumi o nna ka heta ntatemogolo ka go tsoma re jelena mathata ya diphologolo. Yaanong le go tshameka ne re tshameka mmogo ke ne le motho o sa rateng go hengwa ne re tshameka crazy re tshameka dikarata o re ha le ro ka tshameka le ene dikarata o bo henya le 6 wa go chapa ke la le ntse le tshameka ha ile go ro ta batla go eletsa go robala o rela gore bogolo o ije se gantsi nyana gore o ye go robala. Yaanong ke mo gakologelwa ka seo ntatemogolo o robetse ke motho a go gata makgabana matharana le mokgwasa ntse lo sikwa le dithonamo
ga le bue molodi ga le lelediwe molodi ke Mmirwa tota ke mpedi wa konotelela so bagaetso ke mo gopola ka kalo ke representile dikokomane ke a leboga bagaetso mo ga gago gore ba le ka kagiso ya itshepela Modimo le botshepe re jwa ona a ka tla dula ka kgotso ha rati hu tami mokamedi utiba serisi mokamedi arena utiba serisi toka poli habutuku buhukena buhutuba sheba jesu sifapano sahohoda bisindi maza ama mokamedi arena otima sote mokamedi yana jesu poliotema seresi toka ibi moya homoya 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 yemoya hamoya ona ohola tele heli homoya moya 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 wamodimo moya moya wamomota moya ulatele le tshware mama re ska ra opelela ruri nako e emma ke le dumedisa ka leina le le matala ga kgotsi Jesu Kriste ke eme ha ke bidiwa Mpopi ke tlile go bua ka my sugar and spice my everything nice the world's greatest grandfather ha gona le motho mo baneng ba ga ntate o wa kutse lerato ke nna ga ke belaele sepe ke simolotse go nna le ntate ha mama a sena go tlhokagala let me thank my uncle Tebogo Disele o ileng a ya go ntsaya a ta gore ke te ke mo šupise mo bothithong bo na nna mo go bone ka gore e rile go tseneng ga me ke ne ke nna ke etela ntate le mme ha dikolo di tswetswe mme ne ke sa nwe mo neng ke go anya ha ke simolola go nna le ntate ka 2001 most people know gore he was my best friend my Facebook family ne ba itse ntate as if ba mmona tsatsi le letsatsi because ke ne ke bua ka ene tsatsi le letsatsi ke ne ke bua ka lerato la gagwe tsatsi le letsatsi lerato le a re godisitseng ka lone lerato le a nkgodiseditseng bana ka lone go pelo ya me e tetse botlhoko thata
ka baka la gore mo botshelong ba me ga ke se ke imagine ntate a le ha a leng teng. Mo botshelong ba me ntate was not supposed to die. Ne le thapelo ya metsatsi le letsatsi. Ha ke go eletsa go modimo wa me ne ke mo kopa gore can you spare this man for me. Mme ka gore modimo o na le ga gagwe ha nako e hitile a ba bitsa ntate. O mmiditse ka tsatsi le ne ke tshwanetse gore ke ye go motola. Ke leditse go le Saturday morning. Madisela a bantare the old ga tsoga. Be ke re mene ntse ke le mo tseleng ke. She played hide and seek. My sister a ba letsa bantare ga ke se ka katana be ke re me a ikake. Ya go bona the old. Ne re mmitsa yalo Mr. H. Hudson Mokone. Ke ntate. Ntate ditsala tsa me ne di mmitsa principal. Ka lebaka la gore ne le monna o ratang go bala thata. Ha o tsena mo lapeng na nna ka hata se ga Staris. O itela a tshwere newspaper. The only time e neng re na different le ntate ke ha re tsena ko dipolotiki. Ke mongwe wa batho ba re bolaisitseng Domkra for the past 15 years. Ona e rata ka pelo a ga go yotlhe. Ke gone hela ha neng re harologana teng. Ntate ne le mo rapedi. Every Sunday, Hari Robets, 7 a.m. Otabe Atapa, Ayakiriki. That's one thing I loved about my grandfather. Narata Mujimo, Kapelo Hagoyoti. Enena Udirela, Kapelo Hagoyoti. Kissamo Serisi Tutile Moko in Molape. Hakono Posa Zenin Kireke Kaleva Kalakantati. He was a blessing to our lives. Ntate o na nthata ne ke sa daute le rato la ga ntate. Ne le nna hela o e reng ha re ile di holiday ke ile Kalamare ne re ha ke a Kalamare wa maungo go outstand. Christmas ne ke tshwa ke mogala wa ga ntate. Di 25 o ta ba o le ne ke mo savile wa Dali na mpitsa wa Dali. That's how holy. Ta ba re wa Dali ke re rabare Merry Christmas ngwanaka. Ke tabe ke re Merry Christmas. Ba ba jala se ba ba neng ba sa ratiwe ya ka ke ratiwa. Ba tabe ba o mana mo background nga ba re ba ta letsa. Nna ne ke leditse motho wa ne. Ke ntate. Ha go tsena New Year ke ntse ke ntate. Ke ene motho wa nna. Ha ire 6 a.m. o taba letsa re ngwa go mosha motho wa ne. O goroga le ya goroga. I remember ke ne ke berekela ko Kanye. Ke ne ke ipoleletse gore ke a go nna ko Kanye. No. Ne ke tsoga mo ga borolo. Ka lebaka la gore ntate na nteletsa every day. A ngwana o ntatile. Ke tabe ke utwa botlhoko, ke tabe ke bo. Rata ranna le ntate. Bo ngwana ke the last 2 le ntle le kgosi. Ke beile botsetse ke ntate. Ke gakologela bo my aunt ba o mana monto o te ke tshela bana beke le beke. Ntate ha ise a kwa dumedi dikgantsi. Ona ba bolella gore nyale ka nna la motoge ke teng. Ntate na nkapela motogo. Ha ke le mo rumong ye phakela o ta ba ntso sa re tsoba o ye go thapa. Ha ke hetsa go thapa ke itela mpetse motogo. Ntate na belega bo ngwanake. Ene na sa iponetsa. O na ba rata ka lerato le tona le nna ke seng go ke le bone. Ntate ha re gola na le bogale. Mme ha go ta mo go mabobo le kgosi. Ntate na sa tse karabo. O betsa ngwana hela ona le o ta go manya mo go masho. Mme rona na re betsa. Thata le gone. Mme ene na sa dumele gore ba ka betsa. Ne le ntate. Ntate na rata bo sekolo. One thing se re se ithutile mo go ene. Ha ire Saturday ya itse gore ka moso o ta ba ya kereke. O nna hastaring se se hase. O ta ba tsutile dithako tsa ga go tsote a di polish. In my life ke nna le ntate. Ke simoletse go thatsetsa ntate when he was about 95 years. Nna ile sa ntha ke thatsetsa ntate.
ka gore ntate na sa dumele mo go direlweng sepe na tsoga phakela. He respected me a lot. Na ba bolelela ha ditsala tsa me di tile ha ke robetse wa ba bolelela gore go buisa ntse a robetse ga a tsusiwe. That was ntate for me. Nna ntota ke motota ntate ne ke mmitsa ntate, my sugar and spice, my everything nice. Ke ka ha neng ke mmoka ka teng le mo Facebook ba itse gore ke everything nice. Gompieno yana ntate o ntshodile ka gore ne re ja tanta bana roti, ne re ha tswa go tsaya madi a bogodi. First stop ke KFC, ke ta ke reketswe Streetwise 2 e be re ta re nna ha e re seta tafole le ntate re be re ja. Ha ke etsa go ta be go ntšhia 200 pula be go tetsa o ta rekela bo ngwana ke se shapa ne ke sa sereki ke ta be ke a go aja ka mosho ke ta be ke ranta te kana a bona se shapa o ta ba ke ntse ke go neetse madi mabane ke re nya ala hedi o ta ba ntsha madi. So my uncle became jealous. Aba simolla go bata mme ntate na mo atima. I remember na go engwe ntate go re na la isitse thata ri tso re na tsa ka madi a teng. I be bo khosibe ba bona madi a ga ntate be ba sebetsa malome tshebe gore re bone ntate o tshwere madi a mantsi tota. Malome o heditse weekend yo tha itjaletse mo room ya ntate a pitikolla matrase a batla ha isa kwa bone ka manta ga be ke mora ke re sugar and spice ka to la isitsa ba re ba lise a ba mphatloisa ne go to ska ba bolele na ba senta o re ne ke le shoka le gato la hanta ke ne ke sa le shote go behela ntate o na ntsela ya lo mo gonna ntate o re mo botshelong bane ya ka ke le bolela ha ke se ke imagine ntate a shuka. I remember ka December ke bua le my elder sister ka one re ne re tsere dikgang ke etetse ka one re bua ka bogodi na mpotsa gore ntate o tsogang ke re itse gore ntate o tsohetse gore ka one ene ntate ha tsohala yana o nthomola pelo ka gore na sa thola a bua no re ta be re thotse hela o ta ba thola didimetse ke tebe ke heta ke ntse ke re Mr H a ba re ne lo ni puo ya gago hela ya no nka one wa ntha ke kopa wa mogele se mo ke re in my world ha ne modimo wa nkutu ntate na ka tsohala hela and become free re be ra go male ha ile ko museum go ke ka kgona go mmona teng tsa tsilletsa me ene tota ha tshwanna go sha. That was my daily prayer. Malome o ta ba nthate go go te kana ntate o tsohetse re tsere dikgang a ke re ta be re bua ka lesho sometimes so ta ba re o ta re ngwanyana a simolle go ikhansela ka gore wena ha ke go bona yana o to re tshwarisa bothata. Guess what? Ke na re tshwarisitseng bothata ha bo teng ntate o tlhokagetse go gaisa nna ke ntate nna to me ga re tlwaele lesho mme hela ntate was not supposed to die. Ne ke sa bateng ntate a tlhokagale ke ise ke nyaka gore hela re ke tshela le o ntiegetse ntate na tshwantse gore a nwokise down the aisle ne lo ne my dream tsatsi le letsatsi yana gore re mothapo le tsogo la go le boi go tsena mo pateng go roma ba bokalaka. Unfortunately ntate o tsamaile hela a isa a nnele batho ne le thapelo ya metsatsi le letsatsi. Ntate ke a morata le bosong ba gagwe ntse ke a morata ebile that won't change. Ga re ise re ko re shote sepe ha ntate a re nna le ene. Nna ha ke tsena ko Moeding College ne ke sa itse gore ntate o kgona go ka hitha le ko otse tsatsi le lengwe ha ke ntse ke le mo tlelaseng gata go na le monna mogolo a re o tswa ga boroni o bata o bua ka maina a ne a mangwe a ke sa rateng yana ke bidiwa Mpopi hela ha ke re ke a re ke ithela di-products
ne le lone leina la gago kana ke re na rekisa GNLD ke itela ntate a tile go mphatang tabana gore ngwana ke ne ke tile weekend be ke ranta ha mpe madi a ba re ha ke na madi ke ta go bona ka Monday indeed o na dira ya a ta go mpha madi a one ke a jile ne ke emetse 1.4 bile ne ke setse ke ikwaletse gore na ke na le increment mo teng ka gore ke ntse ke hwa 200 gore ra no ke te di hwa 400 a one ya nantsantsa gore re malome Thebito o tompone go ka sengwe yana so se tshwere sa bogera enne ke la ele ntate senta ka ntate o lo rato mo mongwe le mongwe ditsala tsa me ba itse ntate ne ba tabe ba tsere dikgang ha lene thata ntate kana ne le kolwane le kautot ha ke se ke bone monna mogolo o na le kau ya ka ntate na sa dumele mo go pagameng khombi ne re ha o tswa yana wena o pagame khombi khona o reka na lene ha go ngwa kere e setse e tšhabile ya ga motala tabe go tsenwa hela mo tsele o tla utlwa hutara kolo ipepepepe a sa utlwisepe na woka from here to station wherever tsatsi le lengwe ha ke le mile o tla mona mo di steps tsone tse di rellang tse tsa rail track a itshwareletsana the old o ro tswa ka ene ntata ba re ne ke to tlhatswa matho hela mo rail park ke ntate ne ke re modimo o nthuntshitse lerato le ne ke se le khotsohalele mme ka gore ne ile nako ebile ha ke na thata epe ha modimo o laotse mme hela se ke se itseng ke gore ntate o robala a nthata ke morata. I've never doubted his love. Ebile in my entire life I've never seen a man who has loved me more than my grandfather did. Amwa wa ga ntate o bone boitapoloso o ikhuditse gate ga ba thoka hale ba be ba robetse. I was looking forward to his 100th birthday ka di 1 tsa ga June. I remember bo mme ba bangwe ke mo motshelo le bone le ba sa itseng tanga e rile ba bona ke tsentse status ke re ntate o tshena 100 ne ba setse ba simolotse go mmankanyetsa di preparation tsa 100th birthday mme ba sa mo itse ba mmona hela mo di status ntate nana le that thing hela ya go ratiwa ke batho so ke re ka bokhushane hela ya ke a leboga modimo go boa kila ra di manta ke bua ka ntate hane go na le kgonagalo nkebe le ntogela be ke thola motshegare ote ke bua ka ntate ka gore na nthata ke morata motho ha o morata you never ran out of words le ta intshwarela ha ile gore ke tsana kwalo mme ne ke batla go bua ka monna o na nthata ke morata robala ntate ke a leboga. Re a leboga Popi ka lerato le le kalokalo la gago le monamogolo ka go rialo ke tla bo ke gadimile bana ba monamogolo e leng Matron Dimasedi a setswe morago ke monna we Tebogodisela. Motse o re o tlhologetswe re se re o bona pejana le ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Kgosi Jesu. Ke kopa modimo gore a mphe strength to talk about my father. Ntate ke tlo go simolla botshelo ba gagwe from the time as told by him ke boleletswe ke ene ba gaetso ke motsa go bobonong in his early 20s a rona a tswa go bobonong mme a tswa go bobonong a le traumatized gore a re in the family ne ba na le dilo tsa sedimo mo tla itlhelang go te makwasha and then
one day one of the family members o e leng gore nna a gana kgoling ya teng a ba nna le ntho e mo phunyang mala a re ga a ja le dijo e be di tswa ga teng. That's how my father told me the story. A re mme e rile a sena go nna a biletswa ba bangwe ba mminela so that he is initiated mo sedimong sa teng. E be ntho e le e tswalega go sala go sena le ha e le lebadi a re o na nna ha a tsha bona gore kana this thing go ra le nna go mo go nna go ra re ke iphenaga ka gore ha nka tshela mo bonong and get married go ra re bo ngwana ke ba tlo go helwa gore ba tlo go hela ke tsone dio tse. And that's when he ran away and went to South Africa go nna le maloma go e bong re le ka dikgang. Mme ko South Africa ntate o na gola yalo a golela in the apartheid era and ntate o na a tshela botshelo ba bongwe ba se gangster sone sa South Africa. That's where he got his name ya modimo wa Sophiatown. Ntate ba gaetso nne ba na le di-gang and then he would be a gang leader, different gangs. And then mme hela ntate gore a ba a bitswa modimo wa Sophia ga teng na a betsa tota a betsa go utlwa. That's where he got the name. So nne ba tšha bo di-dice ba tshameka bo dikarata dio tse e leng gore nne di sa letlelelwe ka gore usually ga le le around that scenario go nna le dintwa tse go tla beng go lwelwa madi a winnweng kana eng. So story sengwe se e leng gore it was interesting sa se mpoleletseng ke gore nako nngwe keng ya gagwe e be wina go di-diceng. And then there was this other guy from the other gangster, he came with a gun a be e le gore o ba supa ka tlhoporo threatening them to leave their money so that a tse ntate a rona a ema ka dinao a mora a re thunya go mo tshwere toy and ga se thunya sa gago se ka ba sa mfosa ke gona o tlo go nkisa ha bjalo wa emella wa mo latela wa go matheka. The good thing about it, that gun was not loaded ne le tlo go ba tshosa and then ha tswa go gore o tsere madi pela a tsenya mo dipateng o tlela ba re thunya and the thunya sa gago se ka sa mposa. Ba tshela hela yalo mo Sophiatown a re elegeng ya gagwe they had to drive that man out of Sophiatown gore ha o dirile yalo ba kgona gore ba go kobe ba go ntshe a re ba le ba mo koba o mme mo ile ka leina but ga ke le tshware because ke di story tsa bogologolo. So be ba mo koba from Sophiatown a ya kwa ga bone ko KwaZulu-Natal, one of the leader ya the other group. Mme ntate ha ntse a tshedile go ra gore he was very very brave. So go ra re nako nngwe a baya go disaba bontsa makgowa mme nna a bereka makgowa go ra nne le gore wa go checka my mother. So ha tsamaya go teng ke bo North Cliff a ba rakana le basimanyana ba Maburu o na a bua Seburu. My father was very fluent in Afrikaans a ba ntha re ke ga ba mo batle batho ba bantsho a re yo mo ka puo ya Afrikaans a e tlhalosa a re ke ga ke mora ke re ke lebile mmago. So le be ba le ka go matheka ntata ra ba ntsha thipa a re ke ga ke ba kwala hela ya ke sa batle go ba golagatswa. So go ra re ha ba pharinya yana go ra ke re madi a tla solo ga ba di-kasi di sedile a kanya motho yo o dirang yalo o itse gore monna yo modimo nna a na le ene gore dio tsa nna a di dira o kgona go bona gore ntate modimo o sala a mo itlhophetse and he kept him for a purpose. Ntata re ke ga e le gore go ra re batsadi ba bone kana ba founa ha ntse kgwela ya goroga a re ha e tla eletsa disairini ne go na le molaponyana ba tsa 5 star ya gago ka tea e latlhela mo molapong mme ra tsatsi la teng ba batlile go bola ntate o tshedisitswe ke modimo gate mapolisi a Maburu ba mo ita gore ha ba mo tsenya mo koloing a ba le flat ba akanya go busule e be ba mo tsaya ba go mo latlhela go dipolaseng. Ntate o na thanya with those injuries ko teng a pe go a ke motho
o gopola kae o boela ko go my mother mme o hitile ko teng a nesa dintho tse wa gatisa reng a reng that's how he told me the story le kgona go bona gore ntate was so brave mo go ntseng jalo gore during that time ga o go a tshwara ngwana a le burua ka mosega ka tiro so ntate o na ntse jalo mme hela ke re gape ntate kwa tsalwang teng go go rragwe ke batho ba bogosi bo Rammadima rragwe le ene o na tshwantse go nna kgosi ko metseng mengwe ya bobirwa ke tsora ke se molale kana ke go ba jang ke se molale mme le ene ka gore bogosi ne bo lwelwa ba edene a ba bo tlogela a ya ko Zimbabwe mme a tlogela a direile ntate lefoko gore ga ba ka ba go leka ngwana ka gore ko ena wa ntlha ba re ba go ga bogodi bogosi se kwa ba bo dumela ka gore ba se go gola so ntate e be go raya gore le gone gape o ntse a gapusitswe dio tseo ke ntate mogolo so ga le ko South Africa ke gone kwa a heletseng a kopana teng le my mother and they got married gone ko South Africa ba nyadisiwa ke bone bo malomagwe bo malomelekang and the families tsa Botswana ba ne ba tswa ha ba go nyadisa gone ko and then ga ba setse ba le gauhile go boela mo Botswana ga ba tla go boa go ra re my mother a ba batla go ganella kwa so o tswa go mo rutla hela ko magurung a nna a bereka o nyetswe ke maguru wena e ta re tsamaere go Botswana and then that's how they came here e be go raya gore ga ba tsena kwano re ba ga mo extension 4 re be re godisiwa mo extension 4 yalo ya ka le utlwa bana ba ga usi ba bua mme ne le khodiso ya le lorato totale ha ba ntse ba le ko South Africa nna khona go tla ka bo di Christmas ba nna ke goletse ko my maternal grandparents because bana ba botlhe my mother go nka ba tsholetse ko South Africa ba ne re ha nna gaudi a ba crossa border ha so na tshola ngwana o motlogela le ngoko mmata ka moreti so ke bona ba ne ba re godisa so na go ngwe ntate ha le rato la ga go le buiwa nna ke a ke re go ngwe ntate o na a rata nna go heta ngwana mongwe le mongwe ka gore batho ke ba bua gore ba biditswe ga ke so ne ba betswa ba dirile ntate ka gore nna ke gola ke nna kana ke se kutlwe thupa gagwe so nakongwa ba lema ko masimong e be re rumiwa go ne go tlhabilwe kgogo ko masimong e be go tere mo isetse dijo ke na le ngwana a malome o go teng go nnenyana e be re ta re tshameka mo tseleng a ntse re tshameka re be re ja tsone dijotse gore ke tla be ke ngatha serobe a ke sonne ke se ngatha ke se bayana ka ha saedi ya moro le ena o ngatha e ngatha go bayana ga re tsena go tshimong ntate wa botsa dijo tsa rona ke di le with that smile nya gore ke bona ba di tshotse ba ntse a lo tlhaloganyo ya bongwananyana kana o bona gore ba akanya gore ke bane ha tsholetsana mahela ana ntate ke a wela kwa ka disego ya no wa botsa e le gore nama a lona e jilwe ke mang o ntsholetseng di le ala dintsi ala ke go ngwananyana e be e le gore o ijela hela ka gore wa re rata ba re sadisetsa maitsibo a ba ntsha kgang he ntate mogolo nna le bogale yo nna tshotse mme ile yala ga ba bolela story a ba le gore ga di nako a ba re a o tla ka thupa ba re tshwelang le kgwate ka se kgatla go tshwelang le kgwate go twa go ntsha diaparo le kgwate ile ene ntate ke ena e minga ra ntate mogolo gore a se ka re betsa e be re itshwarelwa ke sone se ke re nna tota go bua nnete ntate ga iseng kwa mpetse ha re gola mo extension 10 maabane ngwana ga mme mogolo o rile ke godisitse sekgowa o na bua nnete a re godisitse sekgowa ntate o na ntshwara ka lebogo a tsamaya le nna go Capital Cinema ra go leba di-filimi tse e leng gore wa di rata ntate e ne e re ha a rekile Baileys na a rata Baileys a ba ntshiela ke tshelelwa mo galasenyane mme ha o mana a re o nnosa bojalo o borera re logala ngwana ke a nwa Irish cream so that is how my father was mme o ntse yalo hela ka gore ke re nako e tsamaile le ha ke le ko maung kwa ko kenyetsweng teng nna a sa kgale nna ntse a tla ko maung a re tlhola
mme go raya gore ke na le ngwana wa Lastebone yo o sa utlweng ka go nakong nkile ka utlwa a bua ntata a moshapa ga ke tswela ko ntle ke ikgela gote ke rrago mogolo mme le ga ntse a re ke rrago mogolo ana o moshapa a tshega boe ke eletseng le nna ke tshega bagaetse ee so bagaetso ntate nna le lerato tota hela ga re ne re ka bua ka ene re ka tlhola re bua hela motshegare otlhe mme go kgaogana le ntate mo kgolong ya rona ke ga tla go dugela kwano mo G West and then mo G West botshelo ba gago mo G West ga ke buitse ke itse hela ba re santse re nna ka go ke tsaya gore go tla tseeletswa ke nna ke tebogo ka gore o tla tla ntshetse morago a tla go bua ka botshelo ba ga ntate mo G West mme hela ke re tota hela ya ka batho ba bua ntate ne le motho o lerato tota and God kept him for a purpose because ha se tsa go la ya no na hela a ilela modimo tota mme bile e seng antsa gola ga ba tswa ko South Africa ne re tsena ke re ke a spiritual ke kolobeditse go teng re every Sunday ke be ke a go ke re ke na le mmele ntate that's where I got baptized le ha e da mo tsama o nyana go ke be ke itlhophela UCCSA e le ke re ke ane mme hela ke re ntate hela ya ka go setse go builwe o swetse mo moreneng go se go batho ba ba solang mo moreneng a moa wa ga ntate o bone boitapoloso ee ke tare khotso ya Jesu ba re tsoste go dumedisitswe ke leborego ausi le ditloholo bo malome ka bonokopila bo ba ka ileng tate ka bone I think for me I am the sum total of all of these testimonies in di bolelwa but I think for the interest of time hanga tshwara halele hale nka supa hela gore one thing sen resitsi kantate was I think ya ka le ka ira tlhoko mo baneng ba ba sadi kana ba ba setsana o na le a typical father o e leng gore ga wa ba pipela but I think ba borre he was a disciplinarian o na rata go thomamisa gore re nna mo tseleng sente thupa na di kgetha mo kgaolong e ka kwano e go la ke kgona go bona ba buti ba mo kgaolong e ka kwano e ne go le thupela tsene di nna mo ntlong ya ditri ya in all of this neighborhood ne go itse gore go a betswa mo lapeng me go betsa mo ga gagwe mo I think to some extent I could say I could tell gore so what my brothers used to do is that Harry did less same never test I can now I can see the rebate one can let's side so as you can tell I can you can imagine 40 years ago or 38 years ago or somewhere here so how about like give away or what is guaranteed but I think for me some of the things I noted about my dad which were things that had always been in the back of my mind was he that firm on me because he wanted to mold me because I'm a firm believer that sometimes we guide, we counsel, and we lead from past experiences. And if somebody can sit you down to explain, you can pick it from the mannerism and how they conduct their business. And ke rata go dumela gore e ne le dingwe tsa tseneng tate a eletsa gore ha ile gore ga di motswana re o di bo dileng ngwana ga mmago ke go le go sengwe sa go nna yalo go leka gore
dilo tse ke itse gore ga o ka di sala morago o ka se kwa wa ya gope. As a typical boy ne ke batla go tshameka bolo, but ntate never allowed me gore ke tshameke bolo. And I never understood why. And then I focused mo dikwalong ko sekolong, and I think I did fairly well in that respect. Ntate, one thing I think se rotlhe le bana ba gago le bana ba bana re se tlhokomelang ke gore e ne le motho na le sekolo, very clean. And ke motho ke ratang bo sekolong nna hela self ya me, right? Some of my friends ba kgona ga kgama ke ba kry that wa di theko tse ke nang le tsone di honor la di sekolo ga ting because of how that thing and I bring up a thing. So I think that rubbed off of me in some form. Even today, my wife won't touch a girl foster. Right? Nahela self amihela. We touch it doesn't get home. Look, we take idea about I don't know about but it's a homolato. It's a homolato, but Nahela. If the highest way you if you see my wife whom I person that you think looks nice, chances are it's either it's a design or the same way kids. Right? KPC, for instance, and they say it's for anything. This KPC is in more than 25 years. Right? But you can look at it and think what the KPC is regular what's the 5. And because of kahanin that they are bonte lebuskuno kating, and I guess also being the last of his strength, both in his first house and in his second house, I felt that pressure. I think I must accept that you know I can't disappoint him, because you know I'd look at him and say he had every reason not to stay for me, right? But he chose to stay, right? And I remember when, and it's one of the reasons why I got married young. And I said to my wife, my father doesn't call twice, he calls once. Whatever my father wants, he gets, right? That was my personal belief, to say if he could go through life the way he did, then so can I. And I think we don't have Tali because what I'm she became very close to my dad. So it was very difficult, and therefore then loving the both of them was easy. Mihela mtate nanzanza thogo kholo go seni kana ko ene o setsa ke o tatwana nthare e ware ntata bota wa be mihela ke ra ke re tota hela batsadi ntate ne motho eno na tsuma ya ka go se go tlhalositswe I just want to talk about no one, but you about Zuma, Torona, Kunghati, to like a South Africa, or who could it? If I never talk on Halibana or how did I call you by a latte like a little one? I get to the way young monuments land, but Christian women's land by Wahakama by Joseph by Wahaka. So, more how you are going to be soon that any idea Yaka Ausias, Yaka, Libo or any Mutsuni. Me because when I started carrying one of the things in Vidrahala, one I think in a less sport, Hela says in Unuhide, Moholo reported before, nearly one a hammer being the Rita and Jawan Pula. A Lekahamutimoka, how they hold, they got a secagua.
yaanong ke raya gore le lona basegi le nnile le seabe mo kgodisong ya me ka gore go a re ne re ga le bosega ebe go raya gore batsadi ba kgona gore ba reke dijo ba re tsenye sekolo yaanong la o bona ke le modumedi ana nako tse dingwe ga ke tshwana ke gore ke kgalemele basego ke a nna conflicted ka gore ga ba ka nthaba mme kana you are a product of mosego wa rona a ke tshware boele mo letapeng kana yang. But one of the things I think that they have ke motho o tseleng dikera yaka ausiana a kaya ke gopola ha ke ile ko sekolong ke be ke molaletsa ko kerekeng moruti o tale ntse o monyenyane mme can imagine now 20 years ago. So nako teng moruti na a rera go le mogodi ba sa apara jacket. So ntate took offense at that because kana wa ra kere mo kgodisong hela sona ra itse gore and then ha re tswa kerekeng wa mpotsa re kante anong moruti wa gagwe anong ke moruti sekamang o rerang a sa apare baki a o nya ntate kana na go hula le go le bollo le mo tanteng mme a tswela hela a tsamana ntate pele ga go na le go mo go teng go inyela kana ga go ya kerekeng o botsa a tshwetswa gore a kereke ke a e rata a thuto e ke a e utlwa ya nna ke go sekolong wa re ka ne re ntse re tsamaya for 2 years 3 years mo ne ke tsa go o inetse right. And then I got shocked on year 3 ke le go sekolong he called me and I go motho mo ana ke tswa go inela. So I realized so this generation here I want that they pay particular attention before they make commitments. And ke sengwe sa dilo tse ke neng ka simola go di ela tlhoko ka ene mme a nna hela leloko le le botlhokwa la ko kerekeng le bo moruti Butali a tshwere hela jalo ka thata mme mo ha ke ya ke wela bagaetsho ke ka re hela ke re ke leboga rotlhe re le bana ba gantate bana ba gantate re le go morwa rragwe ba re tsetswe le ene gore ntate re ne ra mo pataganna le lona ne re sa mo ikgapelele ke dumela gore bontsintsi bo ba rona bo borra gore ke ka bakeng la gore le lona o le amile ka tsela nngwe e re tshitseng le ene ka yone. I'm gonna miss my dad, obviously, but ke tsa ke re letabo le le teng bangwe ba lona. If there is one thing I would have preferred, because I think I missed him by just a day or just a couple of hours. I would have loved to have had that experience for ntate a tsamaye ke le teng mo lapeng, but because ne ke ile tirong e nngwe gape ya ga mmangwane ke tsa gore ke tla siama le rapele le mosadi o ikgolegileng ka nna ka gore go nna last bone ga go motho yaanong gora gore anong o kopana le last bone gape ya khutsana yaanong go ka bo kopantse dilo tse dintsi mme modimo ta moga o ta mo thatagatsa. Yeah, I think gongwe ke eme gone gape le ke le golega ke motho o ke itseng go bua, but you can see gore ke a zama but ke tla siama kere wa ausi ba teng wa abuti ba teng ditogolo tsa me di teng mme hela as you have heard, obviously, we are a blended family. Solehelo ke gore ga re emisi bo ra malome ba ka o ba ntse ba re thola mme rona la se gore nne le dikgang a se gore nne le bothata bope re tswalla re tshwere hela yalo in honor of the memory of our father, in respecting what he would have wanted us to continue doing.
mme ka lekalo batsadi le bakaulengwe ke leboga baruti ke re dilo tse di a kgonagala modimo ke o modimo o tla sala le rona ke lebogele bana ba gagwe nna ne go na le ganeng re batlile go ba ska le teng ba re ganetsa ba re e seng mo go ntate and ke gone mo le bonang re le ga re leng teng ga re itse gore a re tata re bona ope gape o tla direlwang jaana ke tsaya ke re mo lesikeng la rona Rathaiku ke la ntlha le lona le bona Rathaiku ke mothakao wa malome a bantate ke gakologetswe ka gore ke itse gore o na le boithai a itang tate yaanong ta ke le totele story se sengwe sa gagwe le ntata kana ke ene malome ga a ta garela go gore anong o tla ba unpaint yaanong Mathaiku ga ke tsora story sa teng wa se itse ntate o sa rata mo go maswe a re nako ngwe ga ile go batela malome agwe mosadi ko tokwe wa re ba tle ba sa ithulaganya sentle ga ba tsena kwa ke ga e le gore nya diwa ga di tsamaye gate ke ga lela re ena ga sa bolanelo bana ba ba sale ka bana ba bona ka gore go ga re lwana bana ta ke tseng ba ne na salang ka wa lona ntatara morare retso nna bo malome ba nthumile go bono ye ya gago eo suta dilo tseo re boela mo jarateng ra go nela batho ba se ba se batang yaanong ne kere ke tshwarele malome a gone ga ka gore kitse rona ke kgang tsago le ntsalae tsa tatang ata a le di ba pele mme hela bagaetso ke lebogile a moya wa ga ntate o robale ka kagiso ke we will mourn him, we will celebrate him, and we will cherish the memories tsa ntate. Amen. E swara jalo kgaitsedi aka re lebogile tata re Disele ga le ka gakologelwa sentle motlogolo wa gagwe e leng Popi o ne a bua polelo e reng ra rona yo robetseng ke ene a neng a le dingalo thata mo dipolotiking yaanong ga re ka lebelela sentle yo ntseng a tswagang o ka bona mongwe a lehatshe ka sebile ke raka ka tsela e ntseng jalo gore go reela gore re setse le reboko nyamme ka go rialo ke tla bo ke lebile mo lenaneong le nthale re ke ditse malome ka gore ke ene moja morago yo tla bong a ka gore kgalema kana ke a go leboga motsamaisa tiro make lemoge ba malwa ba le hutsahetseng ora Mokone ora dikgang ora Disele ora Moreti ka difane tseo ke ka be ke ira phoso ka didimala go lemoga gore baagisani le batho ba botlhokwa a nne se ka lona nka be re sa tswala strata ra ba tante kana gore tiro e tle kgonege baagisani ruri ke batho ba botlhokwa a kitso ra mo counselor o teng beng ba make protocol mankere protocol is observed ko kerekeng ke rarala bohelo barutiwa se nna ba rega mme ke kgona go bala concentration level ya audience ya me gompieno ke bona go tlo nna bokete mo go nna gore a ke ta kgona go iphika gore e boele mo ba ka nthetsa ba gaetso ke malome ba letse ba bua maabane ga nkare ke monna o ke ngwana a rakgadi ke teo senya
title ya bo malome ke batla gore le ntutella ke re monna o ke ngwana a kgaitsedi ake ka gore ke nna malome ke godile le monna yo la utlwa gore le tsamaya 100 years kana batho ga gore ba re ke godile le motho ba tsaya gore wa re ke molekano wa gago ona a gola le nna ke gola gore a bona ka gola nna ka ema so re godile mmogo ha ke kopana le ene ke ta mo ga borone ile re ke rona makgolo mo ga borone nna le ene ka gore nna ke tsile mo ga borone ka 1978 ke na le 47 years ke nna le ene ba bangwe nne ba ise ba tsholo jaanong ke a mo itse ha ke ta nna ke le moshimane ene o na le monna mo dinepeng tse di hatse go na senepe se sengwe sa ga Thandi a graduate go bo go nna le se sengwe seo sa le monna la se go ke gona ha re kopaneng teng nna ke le moshimane ene a le monna ra be re nna mmogo mo ga borone ga ta gore a nyadisa mpatala mosadi ko tokweng a rumilwe ke botate o na a tshwenya batho ba le naya beke le beke gore le re beile ga kae ne go le dingalo ke tshaba go bua bogadi bo ke bontshitseng ka gore batho ba ka re busa ngwana a rona kana nako a teng kgomo e ne go te ke 100 ha o ntsha tsa madi a ke tsora le kae ke re a du ka toga nna le batho nnete hela bo gora gore ko lenyalong di a thakathakana nna be ke ngala ke re ke a boa a nkgagamaletsa monna a nkgagamaletsa thata gore ne o lebule ke malomagwe ga a tlo tshameka nna ke re no yo a sale nna ke tseye bongwana ke go nna ga maela re betšholole go nne se se nna mme a nkgagamaletsa ka ba ka boela mo tseleng nnete ke gore ka nyala ka nna monna ena a ntse anong a nna monna o motona re ntse re salane morago hela jalo jaanong ne ke mo tshwenya ka gore ene nna a sa batho gore ke morae ke re motogolo o na ntse a gana hela gore ke ngwana a malome ke ngwana a malomagwe jaanong ne ke mo tshwenya ka dipotso o na a rata go tsoga yaka ba boletse ya nna ke mmotsa gore le tsomo le le tsamaela di-holidays a le ka ga molao kana le utswa diphologolo o tabantare rrago o ne a ntse a ira sone se ke se irang tsa mo botsa rrago malome gore a o ne a utsongwa ka ga molao o siame ya hela a ba re thara a dira nka go thusa ka ya motho o ne a sa itse go kgweetsa bua nnete o ne a rubelela tota ke a mmotsa a mme rra o na le license e ne le yona kganyeng ne re nna re thulana monna kana license la re ka e baga ga se yone go kgweetsana bo magio wa maabane a re ke monnaga o kile a rata go ba bola yana ba tla ba mpolelela ba re hei kana motho wa ba ile mathata ha se yona go sa dikoloi tsa batho wa manya ba dikoloi tse dile gore a ba kgweetse sentle ao monna modimo wa a reng jalo yaanong go raya gore le nna ke nna monna motho o na le bogale ba gaetso gape batho ba go letseng ko South Africa ha a tšhona o batla maretshwanyana a gore o ka bona madi jang a bo go nna le kgang ye nngwe ne ke neetswe ke ngwana gagwe Matuba yaanong ke neelwa ke le malome mme ke le monnyane gore ko mo address ke a mo tshaba ka ke bona gore monne gore ke mo kgone kana bana ba bone bile gore a kganyele ko uniform a be ke mo lata ke le mo uniformong phatisitse ke mo lata ke nna ke mmotsa gore a o itsenga yaanong o ne a sa batle gore mosadi a iutlwe yaanong ke mmotsa ka speed mosadi a santse a tsene ko ntule yaanong o bona gore ha a ka diega nganga mosadi o tla a boa a ba ke bona gore wa wela yaanong kana ke a mo tshaba a ke mo lebe yana
ke mo leba ke tudisa mathoa mme ke mmolala dilo ke mana tota ke le malome ano ke gagamaditse ha mosadi a tswa ka beke la ema gore kganyele a tla bona gore malome o ne a tšhikile goba be ke tsamaya yaanong morago ga beke ke a boa ke tshwanetse go tlhola gore go gale re tsamaileng a o siame ke a kwa gape ke le mo uniformong a tsena go kare koko hotside are a o malome mona kare ya o etse ya ke bona gore ya no ke a molao a e sa le nna gone ho gore o na nthompa mme gape gone ya ka ngwana ga gwana re ga a batla go lusa le mo dikarate o kala laodi ha o mora gore malome wa ga ya nne re ngangala gore ke mora ke re bona ke malome ao o ta ba re malome o monna o sule ke ta ke mora ke re o ra kitse gore ke nne ke bua le go kola kgapetsa ya ka te bogwana bua wa itse gore ga yene ke bua le ke mora ke re o itse gore ke ha o ka nna re ke bua le wena gore malome o sule o tlo ipoholla le tsela la le ne ke nna ke mora ja ya go na sa batho go hito go bono ha o mora ro hita go bono la change wa go change ya ka be ke mora ke re bona ha ile gore wa ga ke malome a go ra go hito go bono bo malome a go ba te ba go boholle ha ile mo ga borone ke nna malome a go hito go boholle o ta ba re ya hongwa bua o ta ba ntaela gore ra mme kana o ba ka nye kgomo ha ke robala hala ke tsa kgomo ha di khonya ke batla kgomo tse di tswa go bono nete ba gaetso ke tsoga tsa kgomo go ke dirile taelo yena ile tu gore ke moroba se ka yone ke ne ke na le go tshabelelwa ke dikganyana tsa batho ba ka gore ngwana ga go Mathuba yo motona o na nna go jwaneng a nketela hela tswa go jwaneng a ta mo ga borona a hetsa mkende mo go nna ha se tsa tsamare ke bolwa ke maoto mme maoto a ke a tlhaloganye gore a nkisa go kae o ntare mme hela nka ba ka so a ke batla go koloi tsa moshara go teng nkise go Molalata o tsa koloi ya ga go nkisa o isa serpa sa me go Molalata 5 years later ga go nna ja mosadi wa batho ka ke tsere koloi ya me ka isa serpa sa go Molalata so nne ba na le kganyana tse di ne ke tiga ntshabella mme hela gone ke le malome ke a itse gore ke malome monne o na no bojalo batho no ka se go mo le mo o na no bojalo e seng bo bono wa malatsi ya bo to motho a re kana jang a lo go kana jang le re o na no bojala like a gentleman ya ka uto ngwana ga rona no bojala bo burile o na no bojala wa tompa me ba tole ba tsine ba ka se ke ba itse gore monne o na ntse a no bojala jalo monne o na le bogale utlwa ba ntse ba bua gore o na le pelonte but ha a go feisa go na la kgang o ta mo itse sentle gore ga ta hatse o ta mo tsa a change la lo bile bona gore wa goroga mo go wena ka sone se we thuse sa gago jaanong nna ke godile le ene batho ba modimo monne o na ntota mme hela a sa batle go wela gore ke malome mara ka toto hela no kgona go bona gore monne o ta hela wa ntota tota gore ke malome agwe hela ko rona sa ka hengwa ebile a sa batle gore ke toa ke tse borananyana ba gore ke malome agwe ka toga ka mbitsa motho nna le ena ne re ha re kopana te bona bua sentle ne ke mmitsa mothakayo ke yona ke re la mothata o nne o re mothako o ntse yana gore ke yone ne kganye le re gore ke le ka go mmontsha gore ke na le ene ke malome agwe ke a mo gatelelanyana mme gona a sa dumele gore go bo go nne jalo jaanong batho ba modimo monna yo ka ko baebeleng ha o ka mo checka o ta mmona gore go letsa mma ya tshipi motho wa pelo e ntentle wa segosi yo batho ba ka mo tshwantshang le motse wa Moaba o modimo a neng a o senya mme o senyetsa gore a go wa ga go sele ka gore batho ne ba ngongorega ka o gore Jerusalem a ithasetswe batho ba thupilwe ba re mme Moaba ene ga ke a tshwe ka go Kriste baruti batho ba te ba re he has retired. Hudson has not retired.
He has been retired. Bua sekgowana. Ana malatsi a gona le sekgwanyana sa le ka tshegetsa yana e nna le go kola sekgwa o gote wow. Language yana ka se wow. Sekele ka go se bua kere this man is not retired but has been retired. O shahaditswe. Wa bo Kristeng o tsantse di thaere tsene ka kwa le godimo mo theogetse yalo it's new. Has been retired. Rona ka kwa nra o retired o ikhutsitse go gabe ka kwa no o ikhutsitse ka kwa o theogetse o mošwa be ba ge tsumang ke togela ka gore ba ruti ba teng a re ba ka yetseng gore re tereng ka kwa mo togolo robala ka kagiso tsa tseno o hentswe inele ke maloma go ke go boholla le tsela la lebile ka thompo ke a leboga a mo aga go robala ka kagiso. Amen. Re leboga malome ka tekodiso e kalo le go supa gore mo barutweng ga ba bua ke ene o buang ga morago ga baruti le utlwile sekgwa sa teng ga ke batle go se repeata retired mme ka bokhutshwane ga ke gatelela mo dibuntsi tsotlhe tse di buileng ke lebogela lentswe le lengwe hela le le reng ga gona ope wa dibui tsotlhe tse di buileng gore re latlhegetswe mme se ra gore go tshela ga ra rona e ne le keresete mme go robala mo ga gagwe mo ke phenyo ke mantswe a tshelang a na bua ke moapostolo Paulos ga a ne a supa gore ga ne pele ga bidiwa moapostolo Paulos a santse a bidiwa Saulo o ka ba bona gore monna mogolo yo na robetseng yo le ene le Saulo pele ka gore ba ba mo kayang ha ba bua ba go bolela gore mangwane ha le supa gore ko South Africa ene le modimo wa Sofia go utlwa ka ene ke gore go sena tsotsi e ka tshwenyang ditsotsi tsa ena tsamaya le sone ke raka ka tsela e ntseng jalo mme ba neng a ba beletsa dilo tse di sa nnang sentle mme ene mo o morago a na di dira re lebogela gore mo go ba buseng o ne a boa a ikgethela kereke a ibitsa e bidiwang End Time Ministries. End Time Ministries le wena o ka ba bona gore leina le ne di bua gore ke ba bokhutlo ba gore a tla tsamaiswe ke botsadi jo bohano ka tsela e ntseng jalo ke tla bo ke tabogile mo nakong jaanong ke a go tadima mme Nora Dikgang gore a re neele Thanksgiving song mme ga digala ka yone ke tla bo ke batla babadi ba melaetsa le bone ba o ba le gauhi ba ikatumeditse ka tsela e ntseng jalo Lesego Masedi Lesego Pass Beauty Mokone le ke filo baoki le bo le ipaakanya hela ga tla ba di ga maike ka tsela e ntseng jalo. Ke rata ho dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Ke bidiwa Nora ke tswa South Africa. The evening I received a text from Tebogo. It was late at night. Ari Kazi Khupadile Kanaritsile o itsamayetse. I did feel a little bit of tears. Kabeki consola kering. God has a way of doing things. That is why nakwele neritile ko Bubono
we had to make a few minutes for Remobon. Little did we know we were coming to say our goodbyes. So I've been listening to all the speakers. We are all celebrating a life well and long lived. So I won't be singing alone. Let's just thank God. Celebrate the life yakas. Please, keyboard. It's a simple song, we all know it. Please, Nekekupa, you to join me. Tate Kiman Yaka Kawena Utwa Netwi Kitoriso Tate Kiman Kiman Yaka Utwanetwi, Ito, Oriso, Umurena, Mare, Uhosi, Uhosia, re lebogela molodi yo e ka re ngono tse re go tswa mo legodimong o letswa ke baengele mme ka tsela e ntseng jalo ke dumela gore ba utlwang mantswe a ntseng jana bangwe a ba khumile mme ke ne ke batla go bitsa ba melaetsa ke tsaya ka re ba go ba se ba la gaufi le nna e leng wa me Masedi Lesego Pass Beauty Mokone ke filwe baudi a kitso re a ba teng ham kana melaetsa ke yone e seng e setseng e builwe yotlhe mme le teng a re tsose maoto bonnaka re tleng ka kwano re se ka re itirelela Umure nawa barena hape okho sia dikhosi mo lefatsheng
Swanali wena umurena wa arena hape uho sia dikhosi molefati le mahodimo ahoya Swanali wena. Amen. Molaetsa wa ntlha o balega yana from the Kgang family, South Africa. Dear Kazi, you may be gone, but you will live forever in our memories and in our hearts, because you have given us a lifetime of memories, filled with laughter, joy, and happiness. We love you and wish you a peaceful sleep. See you in the morning. From Mascom family, condolences, strength, and comfort. Como ya hala alela moya niti wachi sero kena ni pilu kena zone bata titu kise Sorayalo, thank you so much. Arable ke nna go batsadi re setse ile tota. Re mona go nya go mpieko ke a le dumedisa ka lene le matla la kgosi ya rena Jesu a modimo a kagiso a nne le lona. Mona go nya go mpieko kana sebaka sena re tla be re busetse tiro ya rona go baruting. Ke sebaka sa gore baruti ba tse setulo sa bone ba se go hatse re tle re tswe mo lapeng re lebe ko motseng wa bohelo wa ga rra rona. Sebaka ke sa baruti. Thank you. Ditukise Galira Gomoya Ohala Kokena dipi zona sebaka Morena ditukise Kalirani hira hato. Ke a leboga my sister. Ma ke simolle ka go dumedisa ke lemoge botsadi bo bohano. Ke lemoge bora mokone bora disele bora dikgang le bora moroke. Ke lemoge baruti ke a le tlhompha baruti. Ke lemoge phuthego ya modimo e hano ke le dumedise ka leina le le ko godimo ga maina otlhe leina la borena le moleki wa rena Jesu Kriste wa Nazareta. Phuthego ya modimo e re amen. Ke tla leka gore ke boloke nako le se ka la tshwenyega ke tla heta 10 minutes hela le 10 minutes of your time
le pele ha ke tsena mo loko la modimo ke le mogedi o tse pedi tse di gagabaditseng tse ke ne ke sa di itse mme di siame hela. Ke ne ke sa itse gore go na le batho ba bantsintsi thata ba ne re Mokone a ba rata go mpheta. I am truly shocked. Mme hela a gore sepe go supagala gore ne le motho lerato le kalo. Sa bobedi sana ise a sempolele se ne ke sa se lemoge ke gore ona sia ko gae a tshaba magwasha. Le one ga ke la ntha ke utlwa tsatsi eno ha na mpoleletse ko e mo dingwageng tse 20 tse ke mo itsileng ka tsone go ke irile di-sermon tse di kana diphero tse di monatenyana gale le gale. Mme hela he was the coolest 100-year-old when ke mo itse. Le ke bona gore re ke gangster. He was real gangster. Ne ke mo ratela diaparo tsa gagwe. Hela ka re mo Kobeng ile ya mpere ke le bana ke go kgaba. Ke go kgaba ka gore ile le motho wa letsela. And se sengwe gape o na tisa bana ba gagwe le bana ba bana ko kerekeng. Ke ba bona ha ba bangwe ba ne ba taga bedi gararo ba ke a ba itse ke ra facial le ha ke bongwe maina ke sa itse nkile ka mmona ko kerekeng almost bontsi ba bone no ka re ka sala seo mo go ene le lerato la gagwe o ratela ntare ke ya go thola ngwana ke ko maung a re ga a tsoga o na le flu la ke tsa gore go twa ngwana ela sente ka te go twa mosadi ya ro motona. That's another shock. Ona ba mpolela bote ke ne ke ba itse maina but ba bangwe ke gone ke ba bona putting names to face. He was a great man. Gape ke lemoga gore mo botshelong we only appreciate what we have lost. Kore ha o tshutse taemane ile ya gago ha o e lemoge go itlhella e seo mo diateng tsa gago. Ragwe Chapza is one such diamond. Ke ratile le go la ga malome a re ke tsa mmaya tshipi. Wow. Le tsa mmaya tshipi ke tsere malome ke tana ke ntse ke dirisa go kileng teng. Le ngwana beke le beke na tshola ngwana. I like that. Khotso e be le rena modumedi. A re tsene mo lokong la modimo, like I promised you 10 minutes and I'll be through. Padi ya ntlha ke ne ke eletsa re etse mo lekwalong la Bafilipi. Kgalo ke a ntatemana ke a 24. Mme apostolo Paulo a re gonne mo go nna go phela ke Kriste mme go swa ke phenyo bogolo. Badimo ya re le go swa ke le toto. Temana ya bobedi ne ke letsa gore re buise re tsa mo Pasala ya 116 verse 15. Mme yone ya re loso la baratwa ba morena ke selo se se thata kgolo mo mathong a gagwe. Ke ne ke lebile men and women maabane batho ba lebile service ya maabane. Ke bone di kakgelo tse pedi tsene tsa ntshwara. Kakgelo ya ntlha mongwe na kwala a re o lebile service ya maabane mme a re ha ke lebile lesoga gongwe e kgona go nna ekete re setse re le go le godimo sa ntlha o rile yalo. O mongwe
o ne a re o eletsa le ene gore kete ha hitwa go nne jaana one thaorile ha a lebile service o ka re re setse re le ko le godimong wa bobedi na re o eletsa gore o ka re le ena a hitwa a ga nmahela jaana le nna ke dumelana le bone. Yesterday's service was special. Le nna ke eletsa gore Tebogare gongwe ke la wena re wana go ntseana nna ke tsere di-notes mme batho ga ba lemoge sengwe go na le freedom in the air e leng gore ga o wa e reka ka ditante kana ka mablomo kana ka eng hela se sente e tiswang ke mowa boitshepo go na le lorato le mongwe le mongwe a buang ka lone mme o mongwe kgantile o buile gore ga go bua ka lorato le ga gona opo re akere nna ke gakgamanang gore go ra ragwe Tebza o ne a rata batho ba bantsintsi gompheta nna ne ke tsaya gore ke number 1 akere ke yone kgakgamano yana mme hela ga batho ba le bantsintsi ba bua gore na ba rata ga ke belaele at all because ke le iponetse ke le ikutetse lerato la Modimo mme Bible ya re lone lerato le ke ka lone batho ba tla bonang gore re bana ba Modimo nna mo go nna go tshela ke Kriste go swa ke le tota o ka re ka kopa re mokone nna ke tlo go mokopa o itse ke eletsa gore ha ke didimetse ke sa re ke a le coacha ba teng ba le ko phithonyana ke eletsa gore ka re batho ba tabeng ba ema ba bua ba ka re monna o na le lorato ke yone keletso yame gonna Modimo ke lorato mme ke lemoga gore nna ka bonna nka se ka kgona go dira jalo ke tlo go rapela gore Modimo a mphe lorato le le ne le hetale genuine love e se le le ipatelediwang lorato la Modimo mme e se nna hela e kete le wena o ka se ke wa kopa gore e tare go na le phitho ya motho ke mo ratang e be ke dira bonte jaana. It's good to do that, but e kete se se botlhokwa go gaisa tante le decoration ke dipelo tsa rona memewa ya rona e kete e ka nna le lerato la Modimo mme ha e na le lerato la Modimo family tsa rona di tla nna botoka e se di family hela le matshelo a rona kereke ya rona e na le ngwaga tse di 30 next year mme e tsamaile ka the ups and downs le di-challenge ke ne ke bua maabane gore go na le nako e nkileng ka re batho ba kereke ya banthati mme mongwe a thena kana a hetola kakanyo ya me ka go mpotsa potso gore a wa re mokone ga go rata ke bona gore mme o itse re mokone na ntsang nna le ne ke itse le motho o bogale malome but in the church ha batho ba tsaya mathakore ba ikepela mo se ba se dumelang and he never wanted gore mogopolo wa gagwe o panyelediwe mo go ba bangwe batho ne ba bua ka smile sa gagwe smile sa lorato to try and bring together batho ba ba nang le dikgothang maybe because of his love he was my favorite son
ka batho ba bangwe ha o bua selo ba se tsela go sele ba kgona go ngala akere. But what I loved about him ke gore no matter my mistakes akela le tsona na mo rutwa lona just ba bangwe ba gore thai no matter my mistakes big or small ne ke itse gore I will always have his support, always. And ne ke itse gore I will always have his unconditional love. Botsadi a di pankanyetseng seemose ba rotere to go so ya no ke a wela ba rotere to go bolokwa. There is no how you are going to escape being in that coffin. Me putsa ke gore when you are in that coffin rona ba re ta be re setse. What are we thinking about you? What are we knowing about you? But on top of that, most importantly, when you are in that coffin, mo wa gago a ke re ra itse re coffin e re isa go ra go tsholofelo. Mo wa gago ne o ya kae? There is nothing more important than that. Ba ka yore ha o tlhokahala go heletse ho ke tshimologo ya go tshelo go sa khuthi. Mme wa go botshelela kae? Ke re tsara ba rothe ba re leng teng hano le ba re lebeletse mo Facebook. Re ithute ka re mo koni na ke rile sa nthakeng se ke a bone ka go se tokahatsa go heta lorato. But most importantly, se se gaisang sengwe le sengwe ke gore tsatsi le ke titimalang moya wa me wa ya kae. Re na le di social club, re na le batho ba re nwang bojalwa le bone, re na le di football team, re na le all our support structures mo botshelong. Me ha o sena Jesu Kriste, all those support structures ke le hela la le hela, vanity of vanities. Jesu Kriste ke ene a ka go tshegetsang right up until you're 100 years old. Aba go have dignity even ka tsatsi lo bolokang ka lona. Aba tswela go paseletsa ka botshelo ka le toto botshelo bo sa khuthi. Me ha re ka skera mo amogela. I'm telling you la ka eletsa jang. Ga go ke ga nna le kagiso e tshwana le ka tsatsi la o robalang ka yona. Re tsela itse dipito tsa mala pa rona gore gonna o mongwe a ngadile o mongwe a reng dipito tsotlhe. Me love covers a multitude of sins. Go gore ha le rato la modimo le leng teng. Le ha dilo tseo di ntse di le teng o mongwe a sa itumela o mongwe a tsaya gore ga a rerisiwa. Love covers it. Ha e kgone go tswa re e bona ka tsatsi la phito kana re e bona ka nako ya merapelo. Bana le masika a ga re mokone ke le tsare ba boetse ko morago ba boele ko kerekeng ba ile mbongana ke a ba boele ko gonna ke keletso ya me mme ba bangwe ke le tsore ba sa itse modimo ka pelo ya myote a ra mogeleng Jesu Kriste ga ke re a re tseneng kereke re kerekeng ka Sunday le Sunday hela a re mo amogele mo pelong tsa rona a re thatswe ka madi a gagwe a re tsenye lorato la gagwe le leng gore le tatswa le kgoma batho ba bangwe a re tsenye lorato la gagwe lone lorato leo le leng gore le tantsha bo gangster mo go rona. Ke eletsa gore lehatshe la rona la Botswana le bolokwe mme ba le nkutileng
ba le boneng ka botshelo le loso la ga re Mokone o ka re Modimo o ka re a dira motholo mo botshelong ba gago le wena gore ka leso la ga re Mokone ke ne ka bona Jehova a rapeleng botsadi Modimo ntate o Modimo o lorato Modimo wa utelo botho ka gona go tshwana le wena ntate rara ke rometse le go kola gago jaaka o nthumile le ke eletsa gore le ungwe maungo mo dipelong tsa bana ba motho ba la amogele ntate ba hetoge ba sokologe ba itse ha e le wena mo rena le mmoloki wa matshelo a bone hetola le hatsela botswana Modimo wa me ka lesole dira motholo le kgakgamatso le ba ba lebileng ntate a peo e jwalege mo go bone e nne peo e taungwang ke go lebogela botshelo ba ga rra rona ntate ke lebogela boleng teng jwa mowa go boitshepo mowa wa kagiso mowa wa lerato mowa wa tswelelopele mowa wa katego mme rara a sengwe le sengwe se re se dirileng gano se ise thoriso ko lengeng la gago ntate mme ke a itse o dirile motholo le kgakgamatso yo re ka sekeng ra thola re o lebala ke leboga ka leina le le ko godimo ga maina otlhe leina la morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste wa Nazareta phutego ya Modimo e re amen ke reng amen Joko ya ibope ebe inghatho lulapi tumelo khona kitebe tumelo khona kite itampirisa misani Joko ya bebe Joko ya hu Oi bebe Lula tumelo hona kitebe tumelo hona impimisa Nyakaloti fumani batsadi ke rumile ke botsadi mo lapeng for a special announcement le se maabane re sa bana ba rona ba nnile le kotsi but ra bone na sa ba toro ka tsamaya le bone ka lesego la Modimo ba bone dikgobalonyana kra bana ba ga Thandi ba bokgaitsedi koloi ya bone na e senyegile tota beyond repair ba sedilega tabo mo mosong ono na tabogile dipatela yaanong ga le bona re yaanong sa bonane ne re batlile gore le kgone go reetsa baruti sentle le botshelo jo jang tsa la rona re go celebrate re sa memoir na e sa ya go ka ke ke sone se re bona moruti a hetsa moruti ra bo re tsena re bona gore ba ka ntse yana gore ka be gape go ye mme ka go rialo ba ga itsone le one that special announcement e le goreng gongwe e tara re seno na re boloka kwa ba Thandi na re batla go kopile gore ba tla go tabogela ha go ba iponna bana ba rona ba mme le skala
go berega maikutlo ka gore ba sedilega kere koloi ke tshipi nna ke nna ke rialo ke re tshipi ya senyega re tswa botso re ntse re itsamaela ka dinawa kere e tla rekwa tsatsi le lengwe mme ga botshelo bo sireletsegile ke sone se re lebogelang modimo gore bo ba sireleditse mme yaka baruti ba bua gongwe ba sireleditswe ke lone lerato la their grandfather gore a ba edila re nyaa go se ka ga diragala se se feteletseng mme ba ka ke le bolelela ba sedilega bana ba se le segolo kore ga bana go nna le rona ko go laela ra bone mogolo mme ba gaetso ka bokhutsonyane le dikokobetso ne ke rile ke itise temane eo le seka la re letseneng la tiro ya baruti ga gare monna wa ntsala keo o tla lebogela lerato le le kagiso le tshepo ya gore go tsamaye sentle mo tsatsing jeno go ithelela re ra go mmoloka ke ona o batleng bana ka leboga. Amen. Ga ke emise sepe se se tsweledisang thulaganyo ya phitlho mme ka bokhutswane ka moruti o setse a buile a re neetse sekgwatso e kalo ke ya go balolla gore re tshwanetse gore re tsamaye ka tsela e ntseng jang ya dikoloi ka gore ga ke wela ke yone thulaganyo e re tla bo re sala morago go tlogeng ganong go a go hitlha ko mabitleng a ko ledumang ke yone koloi ya baruti ke B888 AMO go na le koloi ya bana B167 ke kombi ke dumela gore mo dikoloing tsa bana go tla tsena tse pedi tse e leng tsa bana ba bana le motsadi ka tsela e ntseng jalo ka tatelano ya tsone mme ka itemogelo ya me le ka itemogelo ya mongwe le mongwe gane gore re phekile mo mahelong a harologaneng kwa le ko pele ga dikoloi ka ga di a go tsamayang ka teng kana ka ga ke laolang gore di go tsamaya ka teng ke a go eletsa gore go nne jaaka ke supa gore koloi ya baruti e tsamaye ko pele ka tsela e ntseng jalo e setswe ke yone ya ga rona morago e setswe ke tsa botsadi morago e setswe ke tsa bana morago ka tsela e ntseng jalo mme ga gore ga e le gore ke setse ke supile gore go yua kae ke reela gore tsamaelang ko pele lesieng ba re ba buledisang gano le hela ga go tsena ko thulaganyo e ntse ke tsela e tshwanang dikoloi tsone tse ke di balololang ke tsone tse di a go tsena mo teng ga lehelo la poloko ka tsela e ntseng jalo jaanong ke tla bo ke buseditse ko baruting gore le bone ba tle ba re neele tsela mme go na le batshwari ba kesi go tloga gano go a koloing ke Samuel Mokoni, moemedi ga bana Christopher Letsatle, Michael Modise, Gadifeli Disele, ke Itumetse Disele, one Piase, Justice Letebele. Ke ra gore le ka tumetseng ka tsela e ntseng jalo re tshware nako ga dipule tsa mahama mashia ba tepolwa ke ba diano re ka tumeletseng ka kwano re Samuel Mokoni, moemedi ga bana Christopher Letsatle, Michael Modise, Gadifeli Disele, ke Itumetse Disele, one Piase, Justice Letebele a tumelang ka kwano pele ke neela baruti gore ba re goge mme nte ke botse potso pele ga ba ntse ba tumela nte ke botse potso a mongwe le mongwe o ne a bone lenaneo mo ga la bona lenaneo lotlhe jaanong ke tla tsaya sebaka sa hela gore ke siane ka molaetso ka ga morago a lenaneo bone ba ntse ba tumela obituary
A Life Well Lived, Mr. Hudson Narisile Mokoni, 1925 to 2025. Born nearly a century ago in Bubonong, Mr. Hudson Narisile Mokoni was the cherished firstborn of Miss Haile Bale Dikgang and Madome Madema, as well as the grandchild in the family, a position of honor that shaped his life of leadership, resilience, and adventure. Raised under the watchful eye of his uncle in South Africa, he grew into a man of strength and charisma, earning the legendary nickname Mutimwas of Fire Town for his wit, presence, and the larger-than-life spirit that made him unforgettable. It was in his vibrant city that he found love and began a family before returning home to Botswana. Back on home soil, he dedicated his working years to service, employed as a security officer at the office of the president. But beyond his profession, he was a man of wildlife, of the wild. An avid hunter whose passion for the chase led to a tale that still echoes through the Kalahari. On one fateful hunting trip in Kutse Game Reserve, he went missing for nearly 20 hours, prompting government officials to fear the West, that he had become prey instead of predator. But against all odds, he emerged from the wilderness, earning yet another legendary name, Rammoni wa Kgalagadi, a man who defied the odds and lived to tell the tale. In 1989, after years of dedicated service, he retired and turned to the world of business in Gaborone West, where he became deeply involved in community work. A staff member of Botswana Democratic Party, BDP, he remained an active voice in national conversation well into his old age, proving that wisdom and conviction never retire. More than anything, Ntate Mokoni was a family man, a father, grandfather, great-grandfather, and patriarch whose presence was both guiding light and source of laughter. His home was always open, his heart even more so, and his life was a lesson in resilience, love, and storytelling. A believer to the very end, he was a devoted member of End Time Ministries, where his faith remained steadfast, surrounded by the love of his children, grandchildren, and great-grandchildren. He departed this world just 3 months before his 100th birthday, leaving behind a legacy that will echo for generations. He leaves behind 2 brothers, Robala Kakagiso Mokhomong Minanare, Baga Madema, Selema Mahaila, Selema Lema Lemekheledi Yamasimu, Bama Hobe Setala Selemo, Mohobe Setala Selemo, Kilemo Homo Yana Jabala. Tahula la hola la kwena setlhare sa moriti se ole re setse le jajing. Rest well, Ntate, you walked a long road full of adventure, love, and wisdom. And though your footprints fade from this earth, your legacy will never be erased. Amen and amen.
ke neng ke ntse ke di balolla ke tla kopa re wa koloi ya B617 BGY re kopa thuso ya gago ka ga ka itse gore ke koloi ya gamang gore e re tsele moriti wa ga rra rona ka tsela e ntseng jalo ke kopo mo go wena motsadi gore re kopa thuso ya gago e ntseng jalo amen re ka ya maka dinao jaanong ga tiro e boela mo botsading ra leboga motsamaisi ya ka go buile re tebe re tsa thapelo e be re ya go dikoloing go tsamaya re ka oba ditlhogo tsa rona ra rapela modimo ra ya maatla otlhe re ya go leboga ka morena wa rona Jesu Kriste re go leboga ka botshelo jo o ne o file ra rona re go leboga ra ka tlhokomelo eo bana ba gagwe ba e dirileng mo go ene ra segolobogolo re go lebogana lefoko la gago le e leng kgothato le tshediso mo meweng ya rona re lebogela tsotlhe dintlenyane tsotlhe tsa legodimo ntate tse di re sireleditseng gore tlamela go fitlha ka jeno mohau wa gago kgosi ya matle otlhe yo re tshelang ka one sa di re lopa moyo o boitshepo rra gore goga gore kaela go tswa hano go a ko ntlong ya ga rraro mme re tle re tsaya letsopa la gago go tswa mo ntlong kana mo motseng wa gagwe rra re lopa tshegogatso ya gago rra gore tlamela gore ba balla gore sireletsa kgosi ya maatla otlhe go fitlha re tsena ko mabitleng tsotlhe tse re di neela mo leineng le le maatla la morena wa rona Jesu Kriste amen ha ke tla helwa ke tilo unteko la kamusa untlela kadipolelo sephaki sahuntusa o hakitha elwa kidilo unteko lagam untlela kadipulelo untlela kadipulelo sephakisa hakiriki mukutana hakiriki
tshware ke bone gore go ntse jang